ni kunu ketwa no line so okay me hu se na wo kono ho no man komo ben no ne wodi oni me ni nkomo papa o ebi o obabo me se me ye bema oni me be ye moja wa hasisi ya owo ma owo yere ne mamfa nyina gu abrochiri na eden na waya fa hu se mako court wako police station me fa no police station mako ahimfie me fa no police station ahimfie me fa no ahimfie da me fa no baby we nyina se papa no si on sign krata maye no one can 10 billion na aka 20 billion na aka no okay on sign krata maye no ankasa believer no on fo bi aka couple nche Nsem on pese china we be kwa ba menya amede we be kwa ba menya amede krata no be san maye no e na adane manso no ana krata no so an san maye papa no so on pese kan nyede e maye e no so papa no so on pese kan so ncho no so Nsem ti e kana ka ho sikana ka papa no ho na wo kra den na wo kra so ya me ne be kra nyina ne nam ti asem se oni wo ko eye bi wo Tamale side anti wo no kra ne de mu ntam ye kama me ne kra ko papa no ho oh okay me ne kra ko papa no last month no papa no se yen samra jibo no ho ene ma me de ban no ra no de okọ Tamale o se eye bi nti okọ na mpa cho kra no so wo masei o ba ko wo benya no kra na mame mo benya no kra na mame o kra no de onne wo adwen ye baako e nyina ya adwen ono no de wanya aware ansa na dabi ono ti aware no okay oh semu Nsem pempi no court aware ne efiade yo no ye jaya me de minimu wo emramu no but mama mre ne de mintimi enka ne bebre because me shede nim de wa mama ye de no ne se we ya baya na wo ba no ne ama wukunu awo ba ko fa baby no mo mpene 12 years me ye ma wa 12 me ya 12 years na utimi ne be ma ni shi oh we ne le na be ma no we ni de bia ko kameba udwane aye kokofa oba udwane so ma son kwanta mi dwane de bia ko fa me ba te me menya wa ye na ma wo me ba kai na be ma no wadi mfie be sen wanyini che me nim mfie ana no wadi satan ba na wanyini se na wadi 12 years ana ne papa ibe yepe oni papa ibe yepe na wo 12 years na papa je obetimi no 12 years ada mentimi undimi 12 years de amamre mu no ba won se omo de ne ya amamre entini omunim hawa ombesi akono ba ne mama na mama eti bibia se nim se bia kai de ma no 12 years na oni ne better no wo hwere for some time e do stage na se emu ba ne kwan dem de atom se tumru e hon de nko betimi akọ but o chem se 13 years na wa 13 years na ma wo na o timi chimo ye me chimo wo me 13 years bre me du na o twena mentimi wo me du na o twena mentimi wo me bre pa nsa na me wo me bakan me be tosu me nso kura me bre cooperation nyina ebam ansa na me do tosu me nso no wadi mfie be sen ono nso na me wo me 16 years hey we de me TV da me 16 years no awo me mama yunu enti oye wo ho ade oye me amaria kama akra no be ya me amaria no 12 years obe ya me amaria no wo English English no be me amaria bibia so no de me ba asoroma so nkwanta enti yanhwe yesua de momo ye de ba mfo mpacho gawofo enti gawofo samu ware a ye wa maria ni bibia ho no ne hia me na se kamia ye se wa boka what I say kamia ye se wa boka because ya ware me ya ye me ho ade ma wo enti mi ja ware a me ma me na me baaye no ese me ko me nya hwe dabi irrespective of say be ma no ja wa na wo na uja ware no koye be ma wo na uja ware no dia wo be ma wo tua be ma no aware sika ama no asika bi ode ye wo ho ade bia no wo ba no wo betua e de ama no be dobro wo be dobro sika no mienu na wo de ama no na nso wo ba no de oja wa
bibie ni ho a ode ma na se gawfo mpanyin fo so mo ye review so mo ye review because as o mama mre ni favor mema na favor ye ma no en favor ma no na den na want na ware na se nipa no so weja wa usiden nipa no so weja wo so obeko fie ne wo fa no so se me metena se no so papa kuma so say oba ware ne be ma ni ja wa uko fie ntimi ntena be ma ni fie so onhwe ko tena wo fie no nya den onhwe mama na ha adwen debi me nkasampo nkramofo de say omutimi ware edu nyina 4 meboa omutimi ware from back up to 4th wife ti dan tina ode baako be kan ho na ono de wanyinya no so na 12 years ono so wanyi so no onyi papa obeyese ni 22 mu 22 years that time na wo wanya sen me simi wo 12 years aha me ka say time a wukunu ebe ware akan ho no foforo na wo wanya mfie sen na me come 21 years 21 years na we no so 20 ana 22 ekunu na okono so ko nanimu aha me ka wo kra no kra nde wanyi on de oba na wanyi on de amepanyi me na oware me ketekete na so me kra nde oya mame panyi nti ene kra wo kra no wanyi ni chen se me de nipa ka se de otimi nyini chen ketwa anya go for amamre no ma wo se fia mema ne ka se amamre ne ye guy as a favor manu timu so omo yesa to prevent say man be jeja aware because ne kamia ye say a Christopher bi ne school 70 no o ware be ma yehu ne say wo ti aware ase na say be ma ne tete wa wunya mfaso the moment abaka say we jai no ye be chene japade ye be ma obi ntane oba bia wo mpe be ma kra no afo so na japade ntino owa no yes yeso de ntisa u jai a u bo dobru scan ntino e de ama be ma no be ma no yo bibi kra de e din kra u ni scan be dobru ntimi nko oto ho Fabinos nkamamra we ba omoji tunu fabia na nko mo ya abusive film se ba ma no wo mo emotionally or abuse emotionally ni sa abuse ni mu an ka ya guy o also o share ma me ni si kana nke boa o ka awaja yeso bete because oba ne bebo oba ne hu what you say because o ka sa wo na wo ja ware na oso betua na boade na man obebo hu mprenu kwa sa decoration na wa ye ka boy na hu mienu e de ama no nje ba sa na awaja ye no so bete ba oba ye side ha na oba timi sore no afraid o se me jawa no atam nensa be man ti ro ko to atwe no so no ko di be what you say etika omo de no bi ba ha no a ke bo ama aware no kra no ebegu kra enwu bebre se de ne obi atim take decision edi gu aware no so what you say edi se wo ja be ma na se wo ja be na wa ni e ka oboy ene we ne ka nkofo bo 3 days na gu oba tim ka se mi wari biom no atam nensa onfo be be ma no wo bi aduma mko timi ko se wo jonsa okọ aware na gu se no odimso obenya japade enti papa je no se we sisi adan aha no ye hin maame we ni ye hin fa no we ni ye bebi e ko hia ye no dan na me ba ha na ye se ye nkonko hia no e ye ha papa na to na busua ba ko ho
Happy birthday nkoma efiadafo nyina efiadafo mo ye very special omo ho ofe omutiri mu ye omo ya adoye nsoso anti happy birthday nkoma efiadafo nyina mama na Friday anio already wa akokra cheche ne sisi ba ya say e chino be gina home no ono oje ahome ye yi na efri ahome ji enim akokra nyina home bio nya grow opon anye enye nkokra bone sem na ye wade ewu tifie du da so fa nkola wo school dimrika ye dimrika ko peke nkola wo school no nso dimrika akokra Bana o sasa ade ni ka ko pension and so o baby last ne pension baby on dey enya pension baby ba ku pension babies that's with dimrika e ko peke nkola wo school ade ana auto pressure ma ho sa we ni twato mienu mu a mama mienu mu a oni on su pension babies e den na kire wa adwen am say your producers ni nyina no sakode am say mama no different name be Spatus 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 ono so na pampo mapa ana Goddess. Goddess. Executive. My Lord is my baba. Nyankopon na nkasa ne yi omo de bread omo ne hu problem ba kokora. Minim se madam Fosti hwe omo tiri hu na de fa wo mo de a. Ma Fosti de on say ade bia ordinary to form. To hwe wo hu no say da bi. Omo mapamba mu pai. Enyo omo de kan ye hu ade ye adwuma no be koso. Eno ti na ma adwuma no koyi sa no. Omo nim form ankasa. So omo ma ha na pa nti omo hu form. Omo hu form. Hey, mama na Friday. Ai, mu benya asem na ko topon. Hey, asem o. Mu benya asem na ko topon. Mama na den na ekoso. Ene fie de em se eye fie adafo na Awurade da. Won form ho no de we ho aye hye. No, enya grow. Hey. Me am pie ho na say ene. Ye be ka ja asom. Se onim so ochina. Ye walk. Na oni me kan shoe bi hu asem kra. Ochame no na be nante abomu. Se me so wonsa. Ma bre wa na me twon kakra. Uhu sa. Ochina me no wa. Ne ye den ya apeso adum ko bi. Mama obeko. Ya fast pass ne bra. Na ye nhemum. Mate. Aniu. Me peguchi. Upeguchi. Me peguchi. Na onso wa hye. De no a hye ba na efe pa. O de hwe t-shirt. Oh mama me ye gayo. Oh mama. Ye gayo yo. Na de anwanwa wo wiase ne se mama guys no. Mba wo nkwala na omo mpe omo ho asem. Ye, wo de me besi ha. Me mpe me ho asem fo no. Wo de me besi ha se wo kwa battery de so baba na otare. Enye me so. Me de wo kọ na aka se nkọ ho no. Mekwa ba nsan wo kura we firi ho. Na nkọ ho si me firi ho. Me firi wa ba. Me ro me ho asan. San krofo ya omo ye stars. Ya na ya na ye nhunu. Kola bia wo poa na empoa bia no. Ya na wo de odi ba wi ase. Zise ma me hwe abawa. Akuya abawa si e me bayi. Wonyo. Mo de mba no mu hu ne se ya omo se me mpe kasa. O si me bayi. On kasa se wonyo. Wonye. Me mani no na enye. Enso me ya pa. Enso so ni fiesta o. Ai, oni. Mama ntinyame adom ochina. Onua show time with Nana Mama Brown. Enya 1 year. Obehye onua show time ase na fe baako. Na wo se wonyi ose krom emfiri. Ehwa na ofiri. Ai, nti one yen na eba bedi ne 1 year anniversary no. Nti nyame adom ochina no pa 6 ye nyina ye ehia wa Akoma FM animu ha na ye de walk na hihye so ye tenetene ye mpom anopa 6 ma be fa obe 5:30. Oh, meba ho be 5 na say ye di GMC no. Ye no ne de ba ye nante ye be ye walkathon ye be drive it on ye be drive ye afem
Ani. Enti nyame adom ochina on the 11th no ye be nante afa Kumase ne mpatemu nyina ne ye de atenetene ye mpom ye wi a ne abewie wo askwa astrotef no Akoma FM achi heye ho ne ye ba bewie ne aba betenetene ye mpom na ya mingle ya fa namfo foforo se be hia saa no a utimi nya namfo bi on hia kwensa bi krada na one na twa pictures enti no ye be hia nyame adom ochina ube hu Reverend Apa life nso a kire se ube hu ne football skills no live enti nyame adom ochina ye hiem na ne Sunday no eye Mother's Day eno nso so na na maso ni ye di na ochina no ye wi a ye beko Ashan Children's Home na yakọ ne nkwala na koye clean up exercise ye wi a Max Brown Kitchen nso be wo ho no be ye aduane ama nkwala no ne ani omu aton sa didi kama ama enigye abemu Sunday no na ye hia e wo Ratri Park na yakwa ye de onua show time no ne special edition no abba wo ho enyi hu mfrim ye tu ye nsafra batan maamefo da ne ye maamefo ye da enti enyi hu mfrim bra o ba so papa nsa so bra nsa so wo fansa na ne mbra na ye mra me gie ni bi kwa da ne de ye nigye afiso onua show time omodwene ye nigye ho pa enti ye amoma ye nhia kwasiada ai na ye gie ni ankasa wona waso yasene Wana was soya sine Dedel Spices, Tasty Tom, Ban Herbal, Slim and Fit, Jengam Dental, Onua TV, or say, ye chin wo pa. So enna Mother's Day celebration Akoma FM on the 19th of May ya eye kwasia de be na wotwe na ye de celebrations no eba ye ni Peace and Love Hospital Breast Care International na ye kan ye ho abom ye free breast cancer screening, cervical cancer screening sanso so na oni padua no mu no ye be ye checks ahodro ye be free eye test adano na enigi sama ewo mu ne sa anopa no eduane ye free breakfast no free breakfast na obedwumedie yenso a free giveaways bebre na ewo mu mepacho abra efise adano ye begie ni live band wo ho Sunday no Ratri Park bra na yenhia no pa 8 na ye di dwumedie no ahyehye so abrantem se ne be ya obetimi agi wani ache Akoma FM ose woda yakoma so wona waboa yen amadwumedie ekoso entimeka sa achede bebre o hwe se otiase because wona woso yase no modos pa Aspi Pharmaceutical Kengen Kengen energetic drinking water omo breman Cocoa Plus powdered food supplement omonso so eba Matade Hospital was Santasi roundabout go filling station nechi hona omonso so eba Leke natural spices ebusu be was supermarket ahodo omonso so eba Ochia herbal one na ode okay Ochia herbal powder eba adwaso omonso so eba Kevin Gardens omonso so eba omo enede Jenico fruit juice aba Captain Morgan restaurant was Santasi roundabout inside Old Spice premises maybe ana spice one omonso so eba Dedel season powder omonso so eba ewo honoma omonso ebe boy tuba achedie bebre na ena yede ebro ebusuafo Akoma mu Nsem ni ena ye the Friday edition enti enye ye ho aduro kakra ene ye ba be ye ho aduro pa enka mepe Akoma adwo enwom no mombo mame Akoma adwo odo ye ndi kan fe no njojo ase ene ye topic ayede ye ho aduro ne se adenti na question na ye mienu of ama memfa topic na ntu dwanwi ansa wabonwom no ye say adenti na emma bi
ebu omo asofo omu bu omo boss omu bu meme bi omo wa bonten chen omu kunu mu omo ne omote obehwe oba bi okọ office a ne boss ba no dimrika kwakwaje ne boss bag no dimrika ne boss 17 no dimrika 7 kama no de tissue asi ho o de bo asi ho de nsu asi ho wa 7 no wa to ne pono kama nanso ni kunu de esi kitchen ho kofa ni kunu fra adwuma ba no waka ne na ato so no hwe telenovela chese onji ni kunu ba go mani kunu good work can bia edenti na ese ba ne sa oba bia kwasoro nim se ni kunu after 6 onidi wa pon asori obekofi akoye ni kunu aduane sofo sa tweme enti wo twan free sofo no ho no be 5:30 abronim se bo 6 ani kunu nidi adenti na ese ba ne sa adenti na ese oba bu sofo minim papa ehwa me pa minim so ono akro obeka setia adenti na oba warefo ese obu sofo eche wukunu senti na ese ba ne sa eno na ye ba be ye hu adwuma nti papa olumai bebo akoma adwo ma mi ansa memia so ene memia so Akoma 87.9 Kumasi. Diatina all day. This Akoma danciona yet me diatina all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo day. Me ebe meze Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo day. Me ebe meze Eko bebe ko sivi, oh how bebe ko sivi. Ayaka bebe ko sivi, oh ham bebe ko sivi. This Akoma danciona yet me diatina all day. This Akoma danciona yet me diatina all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo day. Me never Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo day. Me never Kama mikabi enko sivi, kama mikabi enko sivi, asenti enko sivi, enubri enko sivi. This Akoma danciona yet me diatina all day. This Akoma danciona yet me diatina all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo day. Me ebe Akoma ejo, Akoma. And if you are do, hey, Uncle Crawford him pen wafa. Ofa. Uncle Crawford say dear. As of a walk with this scratch you. Of Owusuaa sent in a vena fan color school. Owusuaa for Mokai and beautiful sister. Mamindi can for non update nimbra. Na yenye yenye ye hu aduro ai obejina ho ebeye menua ba Ghana ne ewo no ebeye menua ba na ho tesen o ho tesen na me ado eya be mic na ka segum kese mame why na ho tesen na me ado bibia boko ye denyame ase matie fo nkai o kakra amena me de bedamu na ade ahunu mutu na de bedamu no na ye de ma omugusu so amobo amena ekwo konfa no che no o ma kotwa scan isa kotwa scan na msa bae no omudi kan hye brese bra no nya surgery no
nti okwa na me kwa na mo say I say go try scan okay scan so go try scan so 1005 ana go try enne na date no mo share me na suyen na msade koy me de koy a mo say me san go try scan bi maako yensa CT scan baako ana baako so ye x-ray na baako so ye then ni nyina ba me ko busa ne bo no omo si mienu no e 2 million Fan sana me de sana me 200 cedis. Enye bo no kra na ye ka ye pe senia sisi akwa kodru sisi omo se kokotwa sisi omo se mi usan kokotwa scan ni bi mu ansana me ba o ma she date no san kokotwa scan nature x-ray CT scan na okotwa ye no san kokotwa bi na CT scan na no ye de scan bi ba da kura bo ni din eno ye scan be of eno ye scan be okay enti eno no mo kotwa 1005 no no mo sanse kotwa eno biem ana mo si kotwa eno we ni CT scan ankasa no mo si mi kotwa CT scan ankasa na san twa x-ray ansa na why dey 3 weeks time na me di aba ene da so di okotwa ba di okotwa ye no di okotwa first one no enu nie okay nti sisi omo sesan kotwa CT scan na san kotwa x-ray ebra 3 weeks time na say yesen ewura bosome June na yebewura mu no asemu di omo so nkotwa mra no nsu nie producer na mi bisa say ye ntimi nya ho hwe ma time ne mba nanim ana producer befa mic no na wona no ekoba ntimi pacho because sister you obre utie ye nso na obetimi aboa ya ma yi na ebre na kontema ma ye na producer na ne omu ne se a doctor for de ye ntimi nkyire omu adwuma yes na omu so omu obre am de yom bibia said now chimi ensane ne na di ka koye na o ma ne ye labs bi eno mo share 2 weeks okay ene de lab no e koye ti 2 weeks ne so ene say ko e bro 3 weeks because ye ko 2 weeks nso so ene ne ye koye no a mo share another 2 weeks no eno ene ne ti ye ko eno e tro sa scan no ya akwa sisi ade akono ade emano na yemano kokoye no mena hospital hono twa no okay ada ko fo no chefo so mu de na nya problem ka krenti ti no na date mu share so famra ne ye ne 10th May okay ana ode koye nti wa fa process no nyina kodru doctor na o hwe no anim oduru na doctor no hwe no ka kyense obesa hia no da CT scan ana wa chiro de amano ne anoda labs bia onkonko ne x-ray baako na 3 weeks time na on famra na me enim ne enement me ne nanko enam se ne na akire ye busy ninti because me ka ho a ka mesele doctor no na nka bia 1 week krampo a ebi o madwen ye mu se sika no onya ntimo ma no period a mo twe kakra na nka onya organize no bia esa ama for so adawruma ba no sa ni ma wen kitenkete dia nka nya de be ye din gina ho jinki bitima ye ne sisi a nti aba ne se ne be hwe se nyame bo adwada ana se bra yito akotwa me na free hɔ no etwa wi a do webre no nso ibate be kwakosere doctor na hwese obetimi ahwe ama ye na ama no data eso because sister obre kunya ho nso gyina hɔ ontimi ntena se enti no de ma doctors ne ntiase ye se ya na ya gi ato ye ho so ne ye bibia ye ne ye tiefuo ene aboafo enti no nya afi no okɔboa no ho aba ya ye ready de wo ho nso ekura efi ha ya ye bagigi susu aka me ne medical director kasa last week na itira nkoyeye ne kasa nyina no wa kwantu okay o tu kwan me ne kasa kura no san so airport of free plane na sa ko country for nti wo ye senka me ma no emra me friend anumra so otimi abedura okay so medru ya me ne Pierre Rebecca okay na odi akom CEO na CEO aboa yen na doctor kura wo hwe no odi na kasa ama na enu yen no otimi ahwe aye ama yen sanse enu aba no nyame anim ni nya de da form nya de da form kura na wo hwe atade a hye no ya na atade otimi sha no no tenten sa na kura de wa life kakra
nti no senior tie no ensu why ensu nyame be na de na usumi nua yegusu a ye ho adwuma ana mpacho ye di uhwammo kasa gu mic no ye nti oba ya ye ni atiefuo eso mu ye di uhwammo ya breo kasa gu mic no oba ya breo ye okonebra ye yi ye ni ama ya tawachi nti ade na usu ade na usu ye tiase se wo bre na nsu nya abotre wati de nyame pe no oye o de bre ne na nsu na ye na ade wati nti nya abotre bibia be ye kama why bibia be ye kama nya abotre esu ne de duru brebi se ya bibia betim de su na ba nipo ne je kura buru so a etimi dan usu bibia etimi de ba uhwe mu a eda edi kan me ne ne ko ye bebi ewura bia ne ne ewura ye empoduru be no ayem se ne busu na pani na say wana doctor say also there be o de mo no akora nkasa ma me there to so mi no me na sa ko ye no kura mi duru hoja no kwa homache pa akokotena wa na ye fa process bia mse ne obi akwa oye empese be ye te say ase woni obi nti ukusan obi ho obi anso yare nti ye kwa yi nya daje edi lie ko bi se be duru ye so ne aye bibia na emum se na ba bia duro no de ebe hia se Ghana din kase be bem protocol se protocol be heaven crazy wo ho heaven cra protocol ho o so a wo kan nyina no ye ade no eche ya no so kwa na ekosro ontime na kwa na ekosro na men kransha sema meka cheon se o ba ha kra na ni daso se yebetimi aso mu ama wani daso kakraka se yebetimi aboa wa mana yefro na obepe scan sika keke onim se ono ba ne okọ private hospital na na watro scan amano so wokutwa na o se 1002 no de bae but abedru yanim a yen so ye di animu ni ahwe aye no scan kra ko twa ye brosa and grow private hospital so se ne grow mu baby abefa bia we say na no na Piero can say out of 16 regions in the country no konfano chinko a cases are eba no from different regions in the bebe I think about 8 or 10 different regions from cases back konfano chi edru dia din bia yesi yanko kesim nso ne konfano chi nti ada ne ye sha ase yanko confirm free ho edru dia din ahwa na wo na so ma ye ho adwuma nti ne ma ye yi free private at the call hono no na yenya de akwensu de na esi etimi ejira ho ane ehwe e ma bibia tutwa ho hono mo nti no ye bompa ye se nyame be yadom na juada ne brada atu ye ne etimi akoye sa scan no matrama no ye wia na afi ye tua na mo ye ne protocol akasa na protocol aboa ye no wotimi aya ama ntem 3 weeks ndi emotwe na otwe ensa pa ne de emotwe nti ye be hwe ne protocol akasa na wadi anim I'm say afrefo bi ani etiefo bi frefre say asem ni ye new emom oh okay omunim yare kra eye sister anaze die nti o ha nti yes sister bona tofa mom eden na ode bae acho ade na hunu meto ade bi si meto esi meto ase won ana me ko team no eye kuro bai ewu me de ma fa anya asem se bia be ya yi unim se normal pimples na se bia normal ibi na asimi ti ade ne sha se ye kese no me no kura no me hu ye ne nam so bia we be ko me de me fa ne se normal me fa ne se bia normal ti eche mu sa ade ni na epie me sha atade bi se pie machi ana me ye nam se wa ki sa ne te de me su ho akire obi susu hu kire obi ni stade na ye no fi se koko nti o ma me ho mo kire me man bi ho na mo ko jeje adu se me de ye na nye koko ade na nye koko ankasa nti me de ade na ye no na me de hu yan se ade no fe de pijaye kese na me ye ti mu am ma me di kan twa na ma me de me ko living waters won e ko ya no o mo boy ti se e fa me ko konfa no chi satan so bo afo no ma me ni bi na ma me de ba ase
ene that screen so no nti mo a ye ba ye mo anya bia nhwe no anase mo nte de ye kan ase no sei ena ade na akwakoye sei ena ade na akwaye sisi ye kese ka ho ana ya na ye kese ka ho ubo wuti ka twi me ano sama anko try me omo ture du kura ma mse me nkoto amfanye wo nana mesre me tende we me na me bonti me biti line ma me na me ma bomande ba se nka se me tena se wo hye kura me tinti ai se mbutu se kasagu mic ni si wo hye kura me tinti tena se ai se ne ya wo hye utim se wo pese wo hye uti a hand dry ne ni pa no mama ndi dry ma mo hye nya hye ne mama na ndi dry ma kafra wai nana mesre pa se free Monday kona no obedi achiri nyame adma Monday you must atra man no kwa because ade achi ade esa ne enyini na maka se ye twa wia se do mama date no ye ntimi fo ye pe muso ne mom gese de faso yes nti ne pen focus no ne doctor no kasa ma ye ne na nka etimi ne na kobuku appointment a ben nko matimi aya ma ntem beto wati beto nya gidie ye ya afamu die nti nso nya gidie ne nya kokuduru fata ya chi wati nya gidie ne akokuduru na fata ya chi na bibia be ye kama nti atiefo ne aboafo a moda so pese mo boa na se mo wo akama akoma obi wo ho adanse bra bi frey o se no abo ade bi ho pa ya se nyame nyama no na wo hu nti adana obaye no sendis kanama wo no o sendis kasi emfamboa wo no ne nsa kan sa mpaye no wenya mpaye no ho emuaye nti no odawase ne ese a yenso yeda na se pa senia wasie hu aka na koma se wo mmoa wo na wonso wonsere no no nti senia obi aboa no saa na wonso so bo anyame beye biama da etiefo maboa wase ansana obada o mas no be kaya sister da obaye no ya announce mumu line no nipa odi kan send this car no if you any or send 50 cedis na ye ho ya owura okay yes o kana dance no ka kire o won kan kire me sa na wa kan kire me owura we sa wo se no pa die bi no the request akoto baby ampa ansana kola ne kure be free o mo approve amano eno nti wadanse emienu na aba oboso mpa ye ansana wo send we no sa de compa bo se de fade ma yeso less than 2 weeks already owo fie ha ya o on the can send 50 cedis yeah programs on the can send 50 cedis ti momo number no ne da so no 0530507849 0530507849 nyame beye minwa ba nyame beye wati nyame beye nti de kwaje wa home producer sani amakana yesrew nyame aduma Tuesday meji feedback nti mesrew ada 0530507849 0530507849 edin ebeba eye Akoma FM Peggy yes scan ona uhu scan kro twae na yes scan ben mpacho betena se wai na yes scan ben mama abaya ene topic ayebe kan ho asemuni minimza papa sofu ewa ha obeka ne de mama say ekoso bebi ye wo ma warefo bia ana obi kura afa no wo tu aware ho anamo obu ne boss so much o worship ne boss o worship ne sofu so much than ni kuna na bema wona brabum de ne sofu beka de odimrika obi wo honom kro ne kuna kasum asem no ene na edwin bibi hu okosu hu a che sofu kasa enya na waje adi
sofo se one ne ma edidi wo fom ne kunu so obedidi wo dining table o kire ho me sofo kro ne yire o mu didi wo fom wo sofo nye wo kunu onye wo sofo mama ekoso ekoso pa okay mama yetie o ayo etie for fancheme ya ma obi biara kwa aba ewo Akoma FM bebi a wo bi afre wunua na ono so moni nua ma ne ka kire wadamfo no so nka kire obi na munyina mo metena se na muntie dwumadi a ekoso da bia meka se ye school ewo se yeko na yesua de emma de enwuma bebre ewo ye ho sede na ya wo ka no no kre oba bi wa sori okono meka nse hwehwe animu ene Kristo sum hwehwe animu bi opese yehu se asori ho no na afa abo ne bo oba bi asori no esini kotodwe o makwan kura mu obi ntwamu nkosofo ho on na yesofu bibia nanso opa na chi konifia na ni nso ni kunu kete kura omuwa de titru kwasiada yakwa asori ebi a wukunu onkwa adwuma kwasiada owofie ya na mprempi mema bebre entai ebi akwasiada omo nkwa asori nanso bible say omo ni fieti enti wo oba wa bra boso no eye be ma na di wuso okay eno ono so se Awurade Kristo ase enti se wukunu kasa na wuntia already nyame no de nanim ayefom na em say ya na yenim asori a woko onwie ni kunu aduane obeja man akola se me ko emakuo me late no waja ni kunu aduane ama akola one netie so no waja ho pa no ko ebi a oba na be ma ne koka na no ro ai obeka ma ye nkrofo se enti meku kakra na ade oyire kura sum nyame a na ane ne yeden oni ne ikun enso nya ne kwa so no sofo eye wo sofo nanso di wo fie ni okay awo se wo di wo fie ni ma sofo hunu se wo hye wo bi ase e wo fie obi kwa sorry ya pon obeya sofo se mame oye make us o taacha sofo ade mame twen me na ekom de ne kunu wo fie make ya sorry kra wa spend hours I wo antro ne konkonsa ne de wo maka wi ende ye pon ya na ejina so minute kra mpa ho nye edi aprepre wo wi a wo sa ko hu sofo na wo wie no waware eje wo nsem na ye basa afo se be ma na mko ware no wonye ansna ye wan kasa wusuban ene egu waware petre bibi asofo ye bi opese ono ene ye masofo mi eboni din se we die sofo nsuo na esa sofo nsuo na ese nanso so wo se obi ase enti se wo ba sorry na ye pon ama me kofie ko hye wukunu na ma waware enkoso sofo ye wukunu jawa onware wo di obeka ne se mammo mpaye ma enya bibi aso ho ne ye bom mpaye eniema bi wo ho a ehia physical se wo ya ebema niema pa bababrabo so enye bibia na sofo de ne nsabatu kom na yensre yewura mo asofo so se ye na wo baabi ye de na ware atoto ho a manani mra ne ho so tea no enyiwani so ho enyiwani ampa omo ni nyame anamusifo wo se edi enidie yeden ema wo mo but ekowufi a wo se yesra sofo ne so wo hye wo baabi na time abisa no ma me waware asori ho kra de se asofo ni masujafo nyina omu ni mawarefo nso nyina yemfa ne se nyeni nyina mpo obu okwa asori won hyeda ne sofo onkokọ ne ho ebu aye bepon sofo se bia ahafo mo ntwen se wo ye oba warefo na wo mu a sere kwan eja mesrew ebi a mekohwe mechi mekohwe me fie obawu so ye oba papa no oba bi wo no wayi nani
wote obi kwa asoya no pa be no nwotwe fo bebe fie be no nan me kora da bia mbisa me ho bi senti hwan na behwe wo ma no wuku no ase kyeresen even woni kunukura emfa so dem wonye ofie wo kwa brawachi nyina na ma wo ma enteteye ye nyankola papa na nyankola bone no so because obu ho ma me ko atimi ko all night o meka fie osesa ne niam nyina sa wo ba wa ni wo bra bomu nia ade papa biare ni ho a ebeba aniema bebraye ye mfomso ne firi ye yankasa mfomso ne firi ye yankasa me de odi bi bedan me a mekeka ma wa akwa be no hu so do asembre me because kamia yese ma no yeso ya fatuo afagyan ye wo ho a yese de mema be ye betumi aye enye nokore da untimi hwan na ka cho se de mema ye oba betumi aye na na obi challenge no owro na tade no so ro ye awugina ho betu ye unufo ato abonten enye bibia ye fe nidie ma ye mema no eno so nyame anim ne oba ya enidie wa ware mpa wo wiase no say eno so me na me ka kire wo eniema ye ma ye di mema obu akora oso okofie ko ya de no ti adamfo fie no odi nkomo obi so oti wo onyakunu but na brabo mu nyina wo chini saa ne to say entene fi obe da hwe okunu hampo ebia na hwe nyame som na ya principles so ye wei na menye wei ma enti sa wo pe bibia e wo so fa de korona na mo so what you say sa wa ni so a ayese obi so opekunu odwa nyame aso no amukuta mpana be nan enti kunu de he na wo hwe no yes okuta mema be nan me nsamienu enti kunu de he ebia ne nyame asoma sa abofo kwa mre wukunu ye beba na be ma foforo na oneneto enti be de wanya kunu this would no kware faithfulness ene ye de hwehwa ade me ye mu adanse ye mehu bi yes so ye faithful a bibia opebia nyame de ma maso bia hwe mehu ne clear se de sofoka no bibia opebia wudi no krema wo ho te se waware enye be ma ne nye wonye se wo de hyase toto ne emeyi opia brantem onkomra meto wa ye naduane wudi obuo ne kasa wudi dan fom na hwe so obi mpo be wura ofia bidi waware asemo a obi nwura ho na wo muade a emema na aba no musu muade o say de akwaye no omokra ma no mfa ye ho papa this time yaya ese aburo wo muso yaya ma aburo wo muso obabi ho a ne nkomodie nyina agina bonten enyina bonten agina sofo na wo sofo no ni problem owo asofo bebre ka o ma ware sam kire wa ma baifo bi ne ani enso ade o ma kwaware a wo mu fie eje bi guegu no wo so pon a wo hweso nko fie na wo kwa akodwa asofo so na da sofo no wo ka so ni problem ma ye hwe ya setena yie yada sepa yebe kwa agbozo herbal clinic na yakwa kwatwetwe nkomo ansa na no unim se de bia me ka kire se me ho beye fa na ye baabi ba ko pe na omusiesie me ho ema me ho ye fe omo hye me atare a chese ema de bia no mete yiro betna hanom sei ema me bless you screens no enti se me ho beye ofa eye the dress code ono ena eya o hyeme atare fefefe the dress code wo kuma se patase onam adwina se kwan no so fiefufuo junction na ehye ho na ubehu the dress code wo ho mo number no eye 0244 874 500 0244 874 500 frewomo ehona ubenya entire papa bags papa empaboa papa ato ewo ho no mo sunglasses emma ene meme nyina ubenya bi ato wo ho no yenko agbozo herbal clinic na yenko twetwe enkomo embra
yedini ye papa sansa na make to say moto no e na me dia ma ye moto no kan asem nyina e de man is no man has an expiring date na ye hwe problems na agbozo heba clinic esame no agbozo heba clinic esa ya de bi este se se be junso no ha nyina no ni nyina na esa papa na ye bo mema bi wo no am junso no ehye wo den kakra wo ke gira wo se wo junso a obafitiri se be ni be me san ansa na junso na ba nina ya dia ha adwi papa yen kase onipa menyo nso na emum no se ojo nso no e wose bi nyagopo yen se wi be ma na acha bia 5 seconds no e wose junso no epie na eba na nso ko to mi gina 5 minutes 2 3 4 5 minutes and some junso no aba e wose kire wose se bi ojo nso twa no there is a problem and as a glance na junso no efem ba no problems e wo ho obi ha no ma na o weak bladder o mo weak bladder ne enkrofo se junso no ka o nso no so wan ka ne ho na o ya junso e de agunu ni nyina eye infections ahodo a etumi ba urina bladder no so a eno etumi ma sabin producer ojunso intentem ana junso kan na wan kan ho ana ojunso e de agu ho we no so ya na eta eto enkrofo ana se mema already from 40 years and above once more na unyini no na hormones na provide strength in the system na dodo na so den yemre intini bema de ho no ma e wasam yo ho adru na sabin producer sen ngwasie no ebi ankwankoto e wo ho no ma sabi ofuka efia ekotakrada na sikumase a ono nkwa bedwun so more than 15-20 times ansana wadu utumi se basa ni eba ho ina papi ana mami ada no nkwa edwun so sa people cho enye wa yade e na ekoso sa problems no se wo sa enemu yade anase junso mu yade we bi na ojunso bebre mane broso anase odi okojunso obre ansana junso na bra fu ani kire agbozo herbal clinic enkran kasiera nkasa ho no ye kwashiman ye ben kwashiman ahemfie no ena kumase hanu se o hweme ana se utimi a udi bani be kire dichem so main 5 insurance junction tema your community 25 savannah junction anyone me pa cho jibre na etro your number si fe go na frame na uni ni oyade ho enkomo o se o hwe tv no so a ana screen no so o se numbers no egwase de dikan no eye enkra number no na de etosumi no no eye tema ana se no kumase na de etosumi ensa no eye tema enti numbers na me de ba bom e bia na obi etime ana se bia wo hwe na mom oye sabi eni frani nani ehurade na so maso atuasem numbers no akra de na 0241 75 02 82 Ewa akra na ohwe me baby biara ohwe me wo kwashiman adjacent kwashiman Chiefs Palace e hope any wo number na 0241 75 02 82 kumase han baby biara owo na opesa uba na omema semno yetini no mawo na wankasa 7 producer otumi ko first second third fourth na ko runs bia opena wankasa musi ni pedua na bre na ujai engese sabi be man ne beka che se jai dabi be ma de udi mpomo agura wo ene wo so decide se ujai enya wo be ma no ne be kire wo se jai dabi enti wo kumase ha be bia wo hwemi ana utimi efibian wo be for 0553 41 77 52 0553 41 77 52 eno eye kumase de be ma ne do tuoma wo hanu mo be ma no de mo de ya ne se mo de junso na me kire se obi to be fresh doctor ana frɛ mpanyifo ano so no bisa se sabi mpredia so me medi mfie se medi mfie se ne ye se sabi wo nyina wo se wo be ma wo ba chew nyankopon anye ne sa na mmom no se be ye sa na efiyade be ba cho se obema no entumi nyedwuma na efiyade sa na etie enti okwa na wo de wade ediko entiness bo man has ba we dit no be ma de sabi mpredia sa be bia wo nyina dubia na wo se wo be ma ne den ebo edwuma enti sa ena ye ka kire se sabi se wo sa how be na omema sam enya wo de ba dozo de ba clinic ye be boy papa e bia wo fie na konenim be ba cho da na wada na nyiri hu bebre ifiri se ya ye adwuma na che na ye di medicine so na ba so doctor se kuku da no ye do fa fidi ahudro mu na ya hwe bia problems no ansa na treatment na do wo se de ma na ye amount it numbers no kuma sa 0553 41 77 52 Kumasi 0553 41 77 52 Owa Accra yewo kwashiman ye ben kwashiman ahemfie 0241 75 02 82 obi bisa se Kumasi hanum ye wo hefa Kumasi yewo dichem so wa woni Kumasi dichem so eben airport side
ye were any mention fifi ye free baby old insurance junction enti baby a free baby an o si oba old insurance junction wodu one man we be say Agbozo herbal clinic ye dey nkramofa so dan kitwe bi okwan no ye ne na di nhwani mu yie papa enti sa o mema sem na enye na ntweto Agbozo e bia na osisi eye oya because obi a wo severe pains and waist pains bia no eye na o mema sem no eye na entumi enyina so yi ni nyina ye be ya ma pounds and as a bleeding power obi an ma wo jaw na ya na emoja ahodo na enu enu twitumi ekose severe which means papa Agbozo herbal clinic ye ni nyina ra e bia na sebi impreduasa isi kire yare bi how ama o mema sem aye basa ni nyina no de be Agbozo herbal clinic ye be boawo yade biara ya moso ha no na enu nkire se yensa na memo no de ede ni mu no eye mema ho djuma de papa ojonso na emu hihye o ya abrante sebi ojonso na emu hihye emu kika mu ya e mema no mema na afunfam aye nkitinkiti no ni nyina no Agbozo herbal clinic asa ya de nyina ye besa ede amawo me pa cho o tema ne nimpotem am tema number ne 0557 0557 40 26 96 eno no o afienya so manya donya odumasi krobo voter region e fa ho nyina e ko ebia o ada e fa eningo pram ni nyina bo ba community 25 Savannah junction ye was akwa no so pe eno e wo voter region after Pombaria ufi ebia shama na tema ko after Pombaria na say ufi ebia ada side e banso a utra donya Savannah junction e wo ho no number is 0557 and here 0557 40 26 96 it is all Kumasi ya enko frete mande no with the Kumasi de na tudwa we tema 0557 40 26 96 ya de biara e ha no de be Agbozo herbal clinic be pacho be bro yi papa be pacho oyo ba na awasem e ha be ma sabi ohun kwansuo no anasen kwamboa no anase sabi nsuo na wo na sei o sabi ama awo no entumi ma amedu wonu kwa ba nyima busum ba ko mienu ntim na nyense na sei ni nyina ba Agbozo herbal clinic a ye be test ahodo no ye sisi kama ye treatment amount na so wan wo afa ba de na o twen ebra ye gusu kasei na o ye enquiries no me si Kumasi e 0553 41 77 52 0553 41 77 52 Accra 0241 75 02 82 Accra 0241 75 02 82 we see your motor no man access parent me pacho ye pe obi a ye chinyijufo a wo se obema no se bi odi odi chinia enye Agbozo herbal clinic me pacho yade no eno de bidwane ifiri so tidi ni kura na okonachi esi no man access parent tuanamo na oni oba no anase uni nkuru ka bom na mo ba se ebia no kuru onya de wo mpem na bo ba be sa yade no a ye wo discount ahodo a ediba bu aka test na ye na etimi ma mo free enti de hia ne se obaba Agbozo herbal clinic numbers na ego screen so ye adwuma from Monday ekokopim Saturday ye adwuma 7 AM and pa me upon 5 PM de biara me pa cha o train den brana baji wa yare sa me pa cha yade eno an eba na mbum enye eno ankasa ena eko itu wana manko hato numbers no last one Kumasi 0553 41 77 52 and Accra 0241 75 02 82 then 0557 40 26 96 numbers is on the screen also but that's a sort of our team. Numbers is on screen also but that's a sort of our team. Mame ma o akwa ba biem embra Akoma 87.9 Akoma mu Nsem enana ya Owusuaa magimedwa mede bro production line no anasa opese wonso wo send usika eriase araho nipa mobo nipa nsahwe nso ampa emretie wa bi na nipa ho aka ya sister se emre obedi 5 hours ewa abonten a obegina ho anasa giso onya bibi no de ne ho atwere ne sei ontime ntena se
yesire nyame ahoɔden ma no kwade die gi nyame yesire nyame ahoɔden edi ma no pa ene da screen so no kyese ɔse asan ade ti sei na asan ye kese aka ho mama wusu mama mi hu sei da mama mi hu sei da wasun sa mama mi hu sei da yesire nyame ahoɔden ma senka obi ben ye no wahu sani ya sister ogina hokra na skin eya anase the way ogina hot obi koya umu a ebia ombie na no nkasa but you could see from her face say pain na nkasa pa na yes sister ni woman enti number ni 0530507849 0530507849 opese oboa no wo voice notes bi wo adwenkyere bi ana opese oni edi nkomo fa WhatsApp line 0246766060 0246766060 mpacho enye eno ene ye mumu number mepamocho eno se opese oni yen opese ofre yen from wo WhatsApp line so bia wonni Ghana ha ana so voice note be videos ne evidence be opese o de brain na sa number we 0246766060 eho ena ode ebefa na emumu pese ofre yen ana so obeye mumu a 0530507849 Hey, me don't see. Say grow fine dear. Ama why fine papa. Why fee? Sana also grow fine. Why no me show crying say. Hey, I worry for. Na dey na monya boni agisia. Somewhere secret dey nie. Aha! Grow fine herbal tonic. Ye moja drum waso aba ebu afoforo yie pa. Ye de yan kese ye koko e na so da ye. Ensemu hwam. Emu so da. Enti wo yo bia wontumi na. Wo da no krokro. Ana wo da ntientia. Wo so wonum ato a wontumi ne die. Aduane pampan fa so a na wo fe. Honamre, wo ye adwuma kakra bia na wo sai otitisi. Afei, wo ba wontumi mo ne sai ye. Wonum grow fine moja dro no. Na bo ni padwane siesie ne ye pa. Grow fine herbal tonic. Eye super. Enti wo bia wo pa ne kese motu no. For the tremu e wo Kumasi asakore mampo. Wo sabeka bi go all chemical shops. Ani ya bibidro depo bia wo dem. Sawo penchechemu fresh number 0244596532. Anase 0264596532. Grow fine herbal tonic ana. Moja drum super. No me. Middle. Now then I would. wow any on for me dem nim say small girl bi o mama be say was so secret in say mama say secret in say because one of you look young go say 18 years 18 to 21 what you adwuma ben Bacho dabi. now you den Bacho me. Manen how why fache me oho ya me fedodo 36 years pa na chese mama say akwala wow ni trini ba se broni oho fe pa Me das. ewie dan na do ato am wa ha Man pacho. Mene be me bi atena. Be 15 years ni. Me pacho ya won kola nsia. ah Me pacho ya won kola nsia. eya wo Mbachan. what was 6 Mbacho wa fe ni nyina echi was how was 6 Mbacho. mama se menya dey men so don ko wo aka be ma me ne ba wo hey mama mo mi se menya me wo fe 86 what was 6 she looks like 18 mama come for kakra eya mun susu nya ne tenten madaroma eya mun susu nya ne tenten 9 minutes 10 minutes de madaroma okra na wuti a okay omo ka problem no de ba adwenkyere de eya munya ne 30 seconds I bros wa 40 seconds papa ene ye ho aduro e topic no say ja yes oba be bu a chen ni kuna na say o de o ye sofo obebu
wo odeda from na ni kuno fa asen ni kuno na onfa ni kuno nya hwe o sanya sa na bible kan okay papa on say me huno say eniema ni bi wo ho a eyen hwehwe ni mu ana ebinum wo ho a omuni ntete omuni suban so ata say sabe o ware a ade a ye de ma e bible no wiase bibia bi wo de papa wo de boni wo and wo sha bible na akire ne ye black but inside no so white so enti no nipa ni bi wo ha cha se wo be hu no abonten se oye but wo ben no ana wo be hu se enkoyi so na bible ka se emma mo mmere mo ho ase emma mu kunu no mo a ye ka ahobrase a ahobrase gina ho mane ma bebre wo kasa mu wo niye mu wo adiye mu wo ye wo mani bi wo hotime de ne nantie ne niema bi kura time kasa so ana emani bi wo honso a instead say ebia ne kuna bafie no be pay attention to ne kuno no ne mobile phone no na chese wo so a obekasa ye wo no use phone da phone na wonni ho a wa use a would kuno na bafie instead so obenya time de amano no ne kuno no ba still a woda so egina phone no so na yakan Proverbs 31 verse 29 Solomon say ono osi so no na ne yere ne mprafo 1000 but wafa emma but oba we a ofa no de osene oba bia no hunu se osowa nada ahofe huhude ose oba osuro awrade no ana me Solomon me yina ya kaso oba bi suro nyame a enesen oba obu ni kuno oba odeda ni kuno fom oba ontutu ni kuno ase oba onim kasapa oba bi wo ho a obefa ni kuno nkoa na waja abusua ni nyina wo ho ni kuno nkoa no do no abusua ni nipa de omfo obia enya hwe but se ubeti waware betimi agina no waware betimi ayenkoso no waware betimi asipia ewo se efie na okoje bema no ana okofa oba no ewo mu no ebuo ni anidie eye adwuma ewo ho because ye wo mani bi wo ho a apart from ni kuno omfo obi anya hwe edina eba na saa na unya asem a wa na abefo asem na wakodi wasem enti de me pesa me kenyina na se eye se ema no ye buye kunonom esene ya sofo se uhunu wo sofo o da o chese na wo de dana form na okoto no na odimrika o koje ne bag ukunu nso kura free adwuma baaye ne bag wankwa nkoje ukunu free adwuma baaye no obusa na aduane oso nko table no so ukunu free adwuma but osofo nso ba fie ebe sra wo no wanya abotre atono na nsen bi sei na me kan ayibi unze ya na ye brofo ne nkoyi but niema bi wo ha and I'm wanting I'm going and just no ho no de na oba bi na onini kunu ana wo ho onini kunu no wo ho no just onfa ni kunu no enya hwe ni kunu na kwa adwuma aba okay wakoye adwuma no pa aba fie anwumere obusa na se aduane we ya ose ma no aduane se wo pa ye betima kwa abonteni akoto indomie na ya babidi edi nani kunu no ayedin nani kunu no maame nso aba fie ho aba besrem ntina maame no ade na to no so se wanya aduane ama okunu ti omua na omosofo be pie fie ho sofo no ba oba ni dimrika o da me ma unsu o da me ma drink da me nya aduane bi ma ne osofo na wo ba sesi ya no wonya aduane bi emma no abra wukunu na ono no bo ho ka na ono nti no wo fie ho no chese ba ma no hu ya ne bufui papa na o se wa you ring in the ato so nti emani bi wa senti o ma ware egu no efiri o ma suban ene o mo ne ye because o munim kwan a ye fa so kra mema ene o munim kwan a ye fa so mema so but na de bi a wo ye bia ne papa bi a wo ye bia no o ye no abonten se de be nipa nyina be hunu se o ye good but
unko no na kyerɛ sɛ ɛnneɛma bebree nwie pɛyɛ ebi nso wɔ hɔnom kora ne boss ɔne ne wɔ adwuma mu ɔne ne yɛ adwuma obu no ɛkyɛn ne kunu anaasɛ bɛrima ɔne no wɔ hɔ ɛtaa si paa baabi a ɛtaa si sɛ ɔfa no sɛ ne boss deɛ ɔyɛ obɛtumi ayi wadi obɛtumi ayi na di na ne kunu deɛ no ɛgye sɛ fa brɛ gye sɛ bi asɛm mu ɔden so but ɛni sɛ ɛtumi ba no saa ɛwɔ sɛ wode buo ne ani die ɛma de ani die yɛ den ɛsɛ no so ate aseɛ kɔɔ sɛ mmaa no mu ti ne yɛn mmarima no na ɛtire no nso womfa tire no nyɛ hwee a bɛɛ dɛ na wo nso no wahu kwan koraa wahu kyerɛ sɛ tire nsi wo kɔn so a ɛnkɔye wobɛyɛ dɛ hu kwan ɛnkɔye nti no deɛ yɛpɛ sɛ yɛka nyinaa no sɛ yɛnhwɛ nsiesie fie nwie ansa ne yɛakɔsiesie abɔnten because sɛ wobrɛ wo ho ase a Bible sɛ ahobrɛaseɛfoɔ bɛnya asase no adi Bible kasa fa asase ho a na ɔkasa fa yiedie ho nti wobɛhwɛ ɔbaa bi na ɔbaa no sɛbe ne to ayɛ sɛ twɛdeɛ ɛberɛ bi mehu ɔbaa bi a na ɔhyɛ trouser na ne to ɛhyɛ trouser nte sɛ twɛdeɛ mehwɛ ne si amsɛ sɛ mesrɛ kɔ na kɔhoro kyɛ sɛ ɛnkɔ yie so na wohwɛ ɔbaa yɛ nim paa wɔsi car front a ɔno atwi ne car na ne nsa da car yi ho na kyɛ sɛ ɛyɛ ahobrɛaseɛ o nso obi hu na ɔbɛka sɛ ɔbaa no de bɛrima no afa baabi so bi a bɛrima no ɔnhyɛ dɛ nhyia no so baada because ɔba fie a the way a yɛyɛ no nti ɛwɔ sɛ ɔma ɔbaa no nso deɛ n'akoma yɛ den ɛpɛ wɔn nso a wo ho ɔfa a wayɛ hyɛn yi ana yɛka sugyadie mu a woyɛ antopɛ yi daabi nya me no ana ɛbɛnim ne wura media me bu adeɛ sɛ nyame ne media me hoahoa me sɛ asɛm bi safo ahina asɛm bi pono but yɛyɛ yɛ ho sugyadie mu antopɛ ne yɛ hwan a ɛyɛ pegi ɛna me yɛ IGP nya saa yɛda ase mama ne me nya adwen sɛ ɔbaa deɛ ɛsɛ wo book no kyɛn wo boss mama na wo ka biribi wɔ hɔ ba na me no wɔ nya adwen kyerɛ mu na atiefoɔ afrafoɔ mo frɛ bɛgye sɛ sema na me ka no me yɛ right ana wo yɛ right because ye wedi wadwuma mu a wobetimi anya adwuma no foforo sanso na wabɛka sɛ ye gya wa aware a wobetimi anya aware foforo na emom ni mienu no de hin na kotwa no ɛso ɛda wo ho pa mami enyi bibia no wa ha ansa na ohima abem unim first no ho kan Isaiah Bible say a man son ɛbɛka kyerɛ bɛrima baako sɛ fa wano to yɛ so kɛkɛ ne yɛ niwuo ɛfiri yɛ so ɛma nso first no bɛsɛsɛ paa na ɛma na ɛwɔ wiase no gye sɛ ma 1000 bɛrima 1 yɛkyɛ a bɛrima biara deɛ no nti aboro so enti no sɛ saa na ɛma na adwene deɛ a ɛyɛ big mistake because that time na sa wo ne me ka de korɔ enti ni yɛntie mama nso adwen kyerɛ sɛsɛn say the boss yes say book no chen wo boss ne sa na me ka wo sa na me ka say adwuma bia ne nhyehyɛ me say wo boss kura de nka wo munu a enka mem what I say wo boss se wo munu a enka wo oba no wa bra bo ho eye na adwuma ena wa bie ena wo koye bie enti se wo mumi a kona abeko na me so me fa madwuma sa na mpese me kire wo sema wo kunu momu de ni hiam fi sa adwuma de so obetimi adi ni mra so a na wo kam no aye bie no no so boso me watu ya woka se wontimi ni nem adwuma mu mra so na de wo pe na ekone nam ho a adwuma no ebebo se de oka se wo betumi akopa bi aye no adwuma do so obetimi anya foforo ukunu kura hu so no nti no wagya adwuma kura obetimi decide se me amepa adwuma ma nti why na wote obu no ukunu na wose wabrabo ubu no adwoa nana ya sugyadie mu antipe papa sofo de me anam papa no de meka bia meka na chire adwoa sugyadie mu antipe na te sei papa na ka na se wo no obi akra no na wo so na se
Suje die mu kwatre kwa o mama. O se antipe. Suje die nim kwa se baby ada ho. Baby ada ho naked. Mu odu. Me wa nya na me dwene ho. Be ma bia no na wo so. Papa na ne ba ne miti do be ka bia. Baby ana onim se ne ba no ya Agama lizard. Wonim ebia wonim. Agama lizard mpacho cheyemu. Akoma de bibia da perfect transparency ne dey advantage Agama lizard onim so ya Agama lizard na se che se ne me nyina bi utimi bibi ti se den ne me bia bi jaza ne me bi wo hono mo a oya esan se efia wo free mu na nidi a opese ode ma wo fu ntino uye bia no I very careful to yesie papa sofo me nka asem yesie papa sofo na ya be menya asem da bi se de o kan die na se wo yesie kwatre kwasa de papa na wo me no wo ka but onya kwatre kwasa na me de me ho ana me so me ka se bia ne ma bi wo no ma metimi ye ni nyina bi ajo a kire wa adwene anko ya yes dear no kwasam ne se asori be koso adoso ewo wiase ifi se ma ebe koso akwa asori edi nti na me kasa obaby betimi aye fasting 40 days 1 year 60 days afimu no ti asori fe no osu epekunu na sofo hye ne nkom akwankyere be ewo wiase bia sanso opekunu nti no sofo kyere na obeye ye motive nyina ne se bema bi mbese ne penka nje se o ware no na obeya yefro na ye bebo dwadata na amanfo abehwe ne yabo ensem pra you may kiss the bride na ye bo modern de ka woni tim ne nse wi a o se hallelujah rade wo ma mabusa de ayeden abem de aka bia de aka me ne mekuno wonya hye ne kawa court yu makwa kosensan enti odin semfu bia kra wo fi a papa ka bibi o se ebeji bre ansa na sa ware no kra no obegu na wagu no ba ne sofo de onimsa ne sofo ye asase su ntamginafo omusi nyame anamu wa asase su enti wande da ne sofo fom a osoro ahema mu no onko ho ba onimsa da ne duwa kruwa no ukita odie se ye ja okita ja se ye kapa okita kap se ye glassa obi ekita ne de ma bebre nhye ne nso ni a wosi wo de da ne fom no wosi wo ye nyame nipa onu nti wo kwa obe shine shoe obe pepa fence ne mpa bo ho ama no obe ko ni fie kwa siesie abra ne yire ewo abra sofo wo maid abra sofo wo ba nanso wo baba ko woni wo kununku a wontimi siesie fie ena ya ne ka ne say outside gentility home cry onu na wo kwa de da ne fom no unnim ne wo ye sedi esidi nidie ema ya sofo sedi esidi nidie ema ye boss no senka ma bebre hwa ye nsa wo fia enka warija ye nka no so de na ye me ya ne se ye be ko 6 months 7 months na eja ware ye ba ne esa ne amanfo kunu no ese twempena oba bia ware onu nko ade omu no osini kuna kwa twempena nti waja no oba ko no kwa ta be ma owo yire ho onu be ja ware akotale obi ai ekoso pa ekosupa enso de okota ho ne de na odi nidie ma de okota ho no because wo hu se ato age no breadu de se wande da sa be ma ne fom na onu su jana na die ne nesi hu kwan se de wo nko wunyaye a okogina domanim hye wo bo no wo de respect be ma no obabi wo hono mo a onte sa sorry wo baabi ya obeye ni kuna duane no onye no wafa maid na ni medi yenu kuna duane ni medi sini niema ni medi siesie dem all because of all kwa sorry emema na aya no mo pe marriage materials o mo pe prayer warriors no kwasem menkaze memo baby ankwa sorry menkaze memo baby anko bompa ye eyese oba wo de mpaibo ebeta wuku nachi eyese oba wa warrior de bia wo be manyankopon ayede eye ntamginafo nembom a kamies adoso too much aden okwa sori anopa na no apa awia 3 di ade nko a edi ade nko a fie 4 ta ne do obi anta no ya adwamambo konkronkronkronkronkronkron asori fie ne ye no so fu me say adwamambo konkrronkron asori fie ne koso ye nwumam ene koso
papa so for te o papa ye so oh se papa wa papa onim dia make de bi ba nanim adwamambo fitai eye nnwuma mu ne ya sori fie ho na ekoso sofo bi agina awariam ehira so me de ka wa sha abaya no sofo guso ne twempena oda sori no na sa oba no ka se be ma na wo tinani ma wo so wanya yere no o ka se ye wo nkwa wo dia that respect na ono ade be ma no o cham na se de na o ka besi so se asofo no wo girl special bi a omode be ma bi ba no aware a omo sheda ede ma no ware we ne ya hwesofo kete ware we na se sofo we interest wo ya ne meka pa ne percentage wo wo be man ode ma wo se wo ya hwesofo na bom efuoru anankasa de ene sofo no obedo so etinas papa yarea sofu yarea oh no kra na meka ne papa wa there be no kra na meka sofu bi yarea oba bi wanwo keka a wode be kwa asori fie edi kwadu ni ade be kwa kwakoma no ni kunu yarea obeka che ni kunu se mintimi nya madwuma ho ne entena wo nchen ni kunu kwa hospital no kra no on gibre nka se mame ne wonko na yenkonko assist wo hospital ho ebi ebeka se kwa akwaje aduro ebi a wo koyi card emfa ne ho obeka che so okwa adwuma ni kunu nko anko ba ma papa sofo enyare obenya time akọ hospital obenya time akọ papa ofie obenya time papa dia na wohia papa dia na menya maw nansu bisa se ni kunu mpono wa bisa ne se okọ hospital baaye no unya doctor ema ne hyew o wa yem hihye ma sofo chen ai o de ma me nko doctor me ni bibi wo ho ye nko dware sasaduro mra e wo se ye dware ye nware sasaduro o ma bi nkam ne me kan sempa na de sasa di wachi ensam ke sasa ne di wu wachi ana ai o ma bi nkame nti no be dware nsam ke me dware nsam ke ka duru ne Ajimin serious pa minya ba ma na doctor ho ye adom ene dia wa ama ene doctor we tia ne na chi kakra oh okay say adwuma ne do adom pa bibia aja nyankopon adom ene mada romanti bibi e koso kama yenkwa ye wie yo menchia atie enfamra Akoma TV eso ana onua TV eso said the minu abaye kan eduru mebi anipa ehia sasaduru said the ye kan if you say we are see na hokwa o minu aba hwe menka asem ncho osofo hai mani age eduru mebi a yabusua yewo mu no ya de niema sesa niema wi ase abusua we eni nti wo behwa Bible say kontonchi abusua kontonchi abusua no ase ne sen abusua ohawo amane enyama bebre akyekere mu ewo abusua no eni nti wo behwa enemre mu abusua bi o ha yesi abusua we die omowo pao na nso sika ni fie ho abusua bi o ha wo behwem no yesi abusua de omo sika pao na nso no omo ngo wo behwa abusua bi o ha yesi abusua we die aden na emu maya ekwa ware a na omasa ba fi abusua we dia asemu mema ni nyina sabisabi mpreduasa aso mu nyina ensanko ana omonom ekyese kontonchi abusua ekyese abusua no bibi wo ho efisa ye nananom a omo abusua no mu a ye beto wo mo no ebetimi abase omo adua niema ewa abusua no enteduru me bia abusua ewom no sabi wani beba ho so no na wo abusua no sikanim eye sa na tie ebia na abusua no wode oti akowura mu se abusua no enye sika na mum award ye lalai eduru me bia na abusua no de omuti akowura mu abusua no enya awo na nso sika de enko yiye mesew ebe de ni wetimi ado ho me bana wo kan sem bi se enye niema nyina na empaibo enokre adie bi wo ho a esa udi aduro eka ho se de twesem na ankasa kan no se ye bedi dua na ba ne dia na haban no asa ye ho yare eye sa ne tie eduru mebi na wa amfa kwan bi so a ne wo ho amfra busua mu a menu aba wo de ne fifari sa kodo to ubewu enokre na me ka kiro no na beye den wetimi ade wo ho afiri sa busua wem ani nti na Dr. Mensa onyame di nimdie amma no se onfa nubra ahamma ani nutan emfra na yemfama onipa sa ohawo ani amanye we akyekere no ewa busuam no na bra na bedware sesaduru eno ne yato ne din se sesaduru
edrum na bi na wo ka wo de aduro no soso a onipa bi adwen ye nse adan na wo de aduro no eyesa ahama bia no me nuaba eya aduro obi oti ahama bia no oye aduro efisa ahama no ye de sayare ade bi enso esayare no eya aduro ene ye de ye eni ti sa na tie eni ti ahama eni nunsini ahodo mako enso a Dr. Mensa, Dr. Wonder, ne dodo na afra ni semanhia no yede afrafra se bra na beji aduro ni bi dware efise wan hwe ya menu aba obi timi de ne sase edi nachi no de abesai o me na me ka chew yani abrante bi ene na wo fie wo tu kwan ahodo be enan na okobia na wasa ba nachi okwa a wo mo no mbeko no nko na eba o menu aba de onu beko bia se mokofu plane bia no eniema ebeka ho. Yes, ade na edi na chi no ebeba besai o minka asem bi ha enti enche tiefo unim se drum me bia aware ayaware hwe onu oba no enyaye apam pe ewo empamu a oba no sasa bedi wo achi be ma no sasa nso bedi wo oba na achi eye simple ubuso obi a duonim hunhum duonim sunsun ade bia no obeka kyew so woni be ma nyaye nhyiamudi a oba no enyem edi na chi no beba besai o bema no no medi na chi no beba be sayo wan hweye na oba no sabisabi so hia na wo fie wa o de be sayo bema no wan hweye na oba no bema no nso se ahoche na wo fie o de be sayo oba no na mom se yedie wo oba no ho a wani beba wo so na wo bema no nso wadi yie se bema no nso yedie o bema no ho a no wadi yie o pa ye hwa ware mu se de asoma mekeke sameboa na wan hweye na sa ho kire no ewo baako so no de besai wa ese mo pre akira kwan na mo hwehwe ni nyina ne sen se obeba Dr. Mensa yasoye no abeji aduo na mo di adware na masa ohawo ani niema a akekere wo na afie uji ho a enye no odi bedware na afie wade ho amakwan mu abie obi wa otone aye nto obi wa se de midi nkankan no okwa aware se de anu asa ba fie obi wa minu aba sika to ne nsam sika pa sika sabi waye kadebo wono nko a wo pa mu nyina ye ntua moka bosome baako eda baako wono ne sika no be hye mu wasa ba wo nchen odo mesewa a umombosia asidi ha adenti a onko a wo wiase abaye adenti Dr. Mensa yaso ye se brabeji seseduro ne fa dware na wo hawo oka wadwumasem wakwantuo waware afe usikasem aye basada wo hunu so no onyame mfa saa kwan no so na umie kwan ma na enomom ena homa eye tiawa mesew mentrase eduru mebi na ye kasa nsem wi a obi nim se ofa na gudie obi nim se agro ne yedie mesew ewo wiase bone wom ene ye wo no entimen che ho kwa minua ba menka nsem bi ncho nanse ya na wotwe twam no nipa enai bi ba ya soye sa nipa nan no eye wona wo mu ti fie baako tie ni ye wo mu ti fie baako hwe na onim efie na wo tim ni de bia obi sika yira wo fie ho edan no sa nipa nan yitim no de bia nipa bi sika yira adentia sa efire wura no edi fie no akogina ade enti efie na afi wo tim ni de bia na afi nipa sika yira wo fie ho de ade to na ade na yira oyi sei na omo ba Dr. Mensa yasoye ne ya chiro makwanche ne mo saseduru onyame dimu efie no nipa ewom no omo de omo ho Mr. Oduru me bia mo me enche ho falasa na ye nhwe no manim se o we de nyame baye nyame wudi nyame baye bibi o ha enukure ni eso otu anamo na wo banim difo obi onyankopon edi tumi ene niema ahye ne nsase ono onyankopon fa no so na afi on fa ahama ene nusini enka ne de ho eye tiawa minu aba menka yarewe enchew yarewe madinka kase nipa mienu pe ene timi ka chew sabi anum kankan dia okasa halitosis eye yarebone sin yarebia na nipa mienu no omone hwan sabi odofo ene otamfo odofo no ene timi ka chew se miwura medofo nusu wanimu yi nkapa na odofo no nso ne ba ne se onu nyantokwa na afi odi twawada pa media fo anum kankan free me soko media fo anum ebo no free me so eye saa na tie misaw wa utimi sa o kasa wanum eyi nka mba ye minu abanka me bie ma no obi kan sidiri was sent nko a de obeka nsa minu aba ma me ye me hu yi aba adentia manum yi nka misaw eduru mre bia yensusu so enuro
obi wo ha na adwene ne yense ne ti ene frim yenhwe ya na dwudidie eyie efiri wo yefunum mesraw bra Dr. Mensa so ye na sa wo kasa na so woni mu yi nka yemfa aduroma Owusuaa da kokosi ne nansa so a enya de asanum kankan no obeti bie mu da ewo mu namom no aduro no be yusu ne saa na wotwe mienu enya dia anum kankan yare no ebeba biu meso eniema edu sabre efiada sei uti free Dr. Mensa ye nchen ene yaso ye no bomodi asa ubedi yan hihye so na wobefa ye number no na wobefra ye na wonim se menu aba ensem a ye betrasa ye kan nyina no ye delivery okay ayetiawa uba yaso ye ana wo pa memma enwansa wobefra ye number no 0244 92 69 0244 92 69 and yes I was 027 11 73 551 Samsung ye wo yadwuma mu nso number wo fra be fa ne we din komo 0532 92 80 95 miniaba wana wonde hye won ma wonkunu won yire won papa enum nu bone no me se ye bu bebi se di onim tuo no ene adi ni gina atwere no ano Dr. Mensa oye aye bi pen oye aye bi afo prekope me so odi hye bi enum nu bone bi a yenyi bi mfrim enu bone bi a odi hye no enum no hwe min kansen bi edru me bi a ye kase awo ya miniaba ase ne sen awo ya wo bra wo be wo akwara no na akwara no be ye tosum e de ama wo eye sa na tie wo be wo akwara no na wo hwe akwara no ma ne sia fifire na nka wo hwe se nka akwara no so be hwe wo ama o sia fifiri afi de kenkane wo je ho enye eno ne yakase awo ya sa na tie mesa odihye bi enum nu bone a ni nyina nsa obeba Dr. Mensa so ye anasa obefe ye number na ye de tu dwa no na fe ye no wadi nkomo na sa opekura memfa akora no ma enu ansa ye di aduro no be mawo na odi akoka odihye no enu bone bia odihye no num bia no meka cho onko hu bia mu da mentra ho ema odihye bi ensei mentro ema wo ba bi emprontete mentro ema wo ba bi enkotwe sekan anatuo emfa ma wo so ansa ne wo hu se oba no esei aniti na Dr. Mensa ye wo ho edema mo no wo be hwa de bia ye ba ye ka no ma miensa enan na ye wie ye adwuma ye di nkan ka cho ye sesaduo minua ba se de bia wo ka no wo dware sesaduo ya wo be dware sa na wo twe wo ye oba o nko be ma ho sanso na wo ye be ma nso a oni oba enya nhyiamudie ubu nsanso a onye sesaduo yi bi ebiom so enammono onwe nammono enanso enya dia saniema ya bobosu ni nyina no ese ukọ ne hwe wa brabo no wa kwa yie de onyame mpe no memfa ho nkotwi mesewa bomodi se obeba Dr. Mensa yaso ye na yama usesedo ni yama onkankan aduro ni bi na fe nso wana wonde hye wonkru ne omba enum nu bone no yedi no ni beba ma ebio emema no so omoto kwan aye ho no omoto kwan abie no bema bia oto kwan abie a emba bema ya wo ye no ensipi ensita bema bia no ese oto kwan no etimi yere efise bema oto kwan enti no ebeso obema num eni nti obehwa bema sabisabi se bema no oba pese onya nhyiamudi a sabisabi oneto no ekatwom bema so oto kwan na ntimi anka atwom a de me pese me katwon se obetwa dwa ya do sanetie se de me nua abaika no afi oya ya hurodo na dababi sawa yemfa Dr. Mensa number no entudwa na afi yempeje emu ni nyina nso obefe ye number no na wafre yen ana obeba ya so ye kumasiya se yo kotwi Guinness Depot ewo na Dr. Mensa ya so ye no ewo Santasi udi otwam bra ne twam bofuedu udu bofuedu a Dr. Mensa ne bofu kano eden eni nti osi bra kotwi ne be ketwi kronkron ne yemfa twi kasa enyiwa no enkran so yo Madina Zongo Junction babia Oman FM no eho na Kennedy Honorable Kennedy Japan abronsa kase no eho enso yaso ye nbi ewo ho yenye number yi mesewa number na ye keka no udu onye obi aka ho atweregu unya te se osofo Apai Life ne kan ho a twa number no ebu okra wo de atweregu
osofo ba bi odo beko bia no obo Dr. Mensadin a eno ano no ne mo ba se sofo yere wodi a memo Dr. Mensadin wo ho number no eye 0244 92 12 69 0244 92 12 69 yes I was 027 11 73 551 Samsung ye wa adwuma mu number 0532 92 80 mini aba ma bi oso pe wasempa yewra oye CEO Emma ora James Osei on ye CEO edema Andy mineral water e wo boase dochiwa na de bia oni meka so obi onimu din enso no an say minu aba no wa akoma ne de na ya Owusuaa oso ope wasempa yankopon enso bibia na de nyame penaje no e che no pa ko na we see Dr. Mensa ya so ye God bless no one to Ajwa to aso ye free Dr. Mensa ba ye beto nyom no bie kwa mame masori anopai na nyame beye ya dom na ebenya kunu ne emfa ni die mane die ya enye obi ne boss otwempna nyame ya dom wanya kunu aware ogusu di boss achi o boss isu na o yiri o 9 shift na obeware wa enka wa anware o efise wonim se ne boss be gya no ne boss be yi na di ne boss be ka chense je letter immediate effect ba ni kunu de eba ne saa obedwane akoto asofo obedwane ato abusua panyini obedwane ato wo hene pon bi oti baabi se be ya hene pon ne be ka bia ma no na nsusu nka otutu wo niam yi a enka kwankwankwan kopie honom abibia wo ya wo se me boss yi media ekombede me bema oyetire bema ono na ye bema owofie bema wo ye bema wo fie bia wo ye wukunu oye wo papa nidi a wo de ma wo papa no eno na wo se wo de ma wukunu eya wo se sofu shira saa susu na se de papa shira no okun su timi shira oyere ema ne be ye odefo ba eno na ma bi ye nim se bema timi shira ne yere ema ne yere ye odefo abribia no na ye respect ye kunum ye keka de pe bia che ye kunum ye timi di obuoma ye kunum nuanom esene ye kunu aye ne wo honom edi entira all because you say bia oba no wache wo fie ena wo pese ye hu se media maware media menimi kunu nete nanso odode na oni bi mani kunu oba bia won tambu ni kunu no na e bia ondo bema no oni odoma no ba se opese nipa ni suo no oye hu se we die oni ni kunu nete oni bema nete no na wahye da kotena ware asese oye den ni kunu no nanso odode ebi ni honom because wo do wo kunu a on disrespect wo kunu ni dia wo de ma wo boss ni dia wo de ma sofo no se odo wo ni wo kunu ntamu a definitely e wo se wunya sa odo ne den edema empempi no aya ni enim se mema nyanko bombo omo special no matter what oba wadwen so se den ya be ma adwen so sene wo be ma me beti me prepare ade special opese ode ma ne yire anas opese opeja ne yire edisi baabi ye be essence obu aye nidi ma ye kunu mu ntino no wa hye da yi nani na wusuo se wo boss be yi wadi no wonni mo ne pa e bia wo kunu a woni ne tie no owode ma wo say ye bre ye hwase apenyankopɔ anim adomo a ɛwo se ye bre ye hwase ma ye kunu no mu na omo so ye benya adepa afiri omo nkyɛn abibia no de bia ye sɔre a ɛna me kunu de ɔnhwɛ me kunu de ɔntimi ma miska ɛna wo hwɛ ya amansa wɔne de ni kunu atɔ government ama no na wo de adwaman konkono edi gu wa ware fie hu no wo de adwaman konkono ɛsɛ wo kunu adwuma no na wo pɛ sɛ okonye sika no wɔ hefa onkonko wi ana. Yes, Bible say adwamambo hoy eyade a wo chiri ewo awariem na wa wari na wo bo adwama wo no bo so twempena wo ne sofo twempena wo ne asori panyi twempena no ebede na wo kunu kwa adwuma wo anyanhyira de abafie efise wo gu awari afie hu fin eyesa no nyankopon hyira entimi mmem enti se ye pese ya wari esipine sita e wo se de respect e ma ye kunu no mu e wo se ye bre ye ho se e ma ye kunu no mu na se sofo hyira na eje shira eye dani a bema so shira eye because bema represent our fathers ye jaya papa no mu ofie akotena ware ase a e wo se de yakunu mu eye bema ne enya yakunu mu ensa no shira ne enya omanum enshira ya anya saade ya ene abribia asori no ye bekoso ani akwa ye fasting ye bekoso bompa ye yakwa acha ye be se je ya bafie meda sepa pegi na me ha abna eye wo na me ha o
Abana some Monday nyame adoma your hima birthday sa ohima wish ne say ope baby boy ohima obinwa o hwe nti mechia ohima enche nese no hwan na ebe wa ma oh me say ne birthday wish nti no me obe grant nyame beboa no e dia fa obi so amma no ne anti fefefe nti akua weda na kosia Janet ohima obinwa blessing osisi omu bose mu baby boy no nam kwan so ba be fa mo anti fefefe bi so aba nti awie mechia mo na wo chei de atonsu market awie mekọ ho ya said o mesie bie watu no atonsu market shop no osi efre no osofo and wutimi say ebeto da for machine ni bia enne si ho no mo ache ho wa bie mu e de ato akoma mu nsem modam nti ye chia osofo ya chia tonsu dwomufo se maso ye mu na magi atum ya chia atonsu for mesha da ko chia sofo wo mo ya de awie na nya asem ketwa wo ya chia wo mo pa enti e wo dwom ho de dwom ho na ye ka na afa yakọ edwaso Matadei hospital ena medofo mekanfo e de ama yade nko de a bo moden efuani echire mu ho na bibia enye kama maka cho se ema no ade no monkwache ho na nya akono wonsa woto na ntwinam wanstimi amane ma nkoro ho na wantimi anstimi ni ya acheche ho ya na wonkwa anye de enti woba wadua ne beye de obi bi nso bebosen na akase ama na ya akono de a eje se wo Matadei hospital ho gynecologist for no wo mo twen wo de ko bi mu na wo mo hwehwe mu ensiesie mu kama enfama se de beye a ade no so ebeye akono awo ho nsem aya fa kodan wo mo na wo mo emo eye wani waso ene yemfifi mu ema enhwehwemu no so ene de mo beye e de ama wo mo kyerese ene kokoram no eye age ema no nufu no aboso enti yafoni echemu ewo mahweye na aye nweju nufonu mu enhwese badra bi eye eyimiti ewo honma enwechi bibi biara wo mo eye ewo apomuden ahweye bia no eyade se Matadei eye bie santa so run about enwo mu butu a wo mo edi wo mu djuma nurse fo ne adokota fo no mo ho no munimde enti woto fa ho no mo awon kachi fo woni echemu ho ne ne adokota fo no eni nkomo 0244088918 0244691759 0540171409 Fwani echemo ho na wonso apomuden no enya wodia Piwak natural ene de 3p garlic mixture aba edwaman so emre wafo no se eye garlic ai de obeken bia no ye beyi bi e de ama se garlic yo se garlic yo wodia wokọ a wosi yema wadro na efi Piwak natural no vitamins no ahyemu ma ensuani ena yemfa enkenja anti garlic na ho den na ena ewomu owowe anase edro no wunya bi nom ebe ni pedua mu a immune booster no ekwa boost mu amana koshro afei umoja ena akoshro pressure no eda high ya beto so amana ba beto for mama bibia aye kama woba wo menses no ya kwa ni sisi emfa ema afei wo ye kese emro so wa hyese so nkronsuo wo hia 3p garlic mixture edro ni bi se ebetumi ate wo so ama bibia so aye kama 0248928824 0201000021 ye kokongo ointment asye na ya manipedua no akasa nipedua no asipi asita maka so se weekend na ebe nkrofo pempam ntade ene tele ni no wokwa wose katamawa mu enye style no enwe ni ji ho wa mu nya kono ayaje kongo ointment ni bi na fetwia wa mu no na anybody ne color no entumi mfa na wo sha atade a wonso watimi ahwe skin kakra ene wachi nantema propro wo ro mpaboa edigu a na once na na ebose ewo mu obehia duro ni bi na de fetwi wo nantem sa no to ase otompo so ta no na enyi enkabone no emfemfiri ho wo honam no eye ohene wo bisimi dware wi a afi na me honam ekekame wo behia edro yi bi natural ventures no mode ba ye enti bibia natural ehia so ede mankoda na wo mo so ensawansawa ajomu ni pedua no aboso 0249017101 0204616161 good morning heba mixture ebusia
anopa no eno na ebesi breakfast no anemu na yanom no prekope amano etu yade no ase ede afri ho maka cho se we oba entena ho ma infection sanje japade no emoso wo be hia good morning herbal mixture ni bi no wanom na afi enemu no bibia aye kama be ma won so oba no eba ye no wo ma biom ka weekend nko hyew nchen 3 days na cha se wone wa na so ade no enko yie wo hia good morning herbal mixture ne se be peja tanimu ejina ho ase posi oba me kwa wo besa so aba fra Dr. 3 days wa ahoma no so no ansa pe na ye peja atanimu ema ne nye kama 0246594117 0246594117 Charistic Ventures say yen kamfo enfama says Zahara nupa no wunti en wode ababegu edwaman so se binye se wi abebo suntia menu mienu apomuden enti no de Zahara enupa no aba enti ye ko edwaman so ye kire mu se de yade no esitie na afi ya me Zahara enupa ni bi anamanu achi o mai mu heba pharmacy ene chemical shops ahodo enu ni bi e wo honi dudu mu o kanshi drug lane ena abenya edroni bi enududu mu ato medical catch se wo kwa enfere kire mu se de yade no esitie na afi ye hwe ho ema wadroni bi enom 0246348334 0248569337 afi ye kona na agema spiritual home ebusia wo mo adaroma ena niema ekutia ye e wo hunhun mu enipa wo mo empe ye nkoso ene enigye no na adaroma wo yi wo mo edie pie no meka se ebia dwemfiri no ete se mazifo no edasta wo mo nimanya asem enti na mese menka wo mo asem biem kona na agema spiritual home ho na nipa bonfo wa sore etia wo ewo abrabo mu no na enhwehwe mu ewo sumase wo wi a wayi edi aba enwe nim na fe wache wakwankyra wo so betimi ada wo ho so ewo wiase mu enti maka se awasem sikasem awosem apomuden yade bi atena wo so aye krankro wo behia na agema se wo behwehwe mu ewo sunsumu fam ede amount kaswa wo mo ewo Millennium City Pentecost Police Regional Headquarters 0248544058 0248544058 Mame fa wonko quick credit for ahye yenim se emfinhia edunim ni eno maso mamanga na sompa ene wo mo kire se abrofudin bi wo mo de bata wo mo adwuma ho enti se no enye quick credit ni biem eye bills microcredit enti adawroma woni wo mo edinsa wo so anase kane wo mo fie na wonim no wo kona quick credit no emo ho no enye se wa yere kwan na edin no eye bills microcredit na kire se wo mo so ye na ena wo wura mo kire se bibie ni ho no mo asesa said the Ghana for eji wo mu etu mu finhia du mu a etwum no sa adwuma na bi en wo mu de nemom edi no na free quick creditor say wo mu aye no bills microcredit enti sika sam ye de ni echem wo ho na wo mu aboa yen am ye dwade nso ayakono agbozo herbal clinic setete no enke eye doctor wotete na ni obepunu binunum kakra wudugu so ultim sesesi a no wate asikinkin e ko unuma so enei wo mu chese nyempani nsem anka ne etete ni ba de wo de ene hahama eno na timi bua wo etu yade no ase edmont yensanka yachi na yenko agbozo herbal clinic wo mode hahama ena esa wo yade typhoid fever no ebedwane junso mu yade ekọ oba ne be ma monnem no ayafuani echim wo ho na yenhwehwe ma bibia nso enye kamakoma se ha Womo echi akwan eye dechem so old insurance junction ho ene penifo ebutu o mosom Ghana 0553417752 enkran so eye kwashima na ho so number enie 0241750282 N17 Lounge and Restaurant Choba Papa Restaurant Papa womo enuanuane papa akono na ede we no womo se finger licking na chese enuane no wudi a e ka obowremu na watafre wonsa hwa no obi kwakase sebi wani nteye edwane ne de na ama na yesafo ni kiremu ewo N17 Lounge and Restaurant ne kodi enuane papa no original konkonte face the wall papa bi ewo ho no kodi a omotro mu mmon wudi ya ne ne wutu kapua na ba bia feso odi wani ekirem bia wakọ enu achi pastries ahodo anone ahodo de da from dia no ahye ye ma obi ye wo conference hall aye de eye event bia rent birthday party bi na wo ye se ne asori na mo organize mu program bi funeral bi na mo pese mbe reception bi
strike kamano e wo hono mo a wo mo bie wo mo apono mu e de ato wo Agric Junction e no mo kwada so kwantempon so e wo Kumase ejuoda kopim kwasia da biara de bia wo de wani echemu mo ye adwuma 0530668585 0542787278 Grow Fine Herbal Tonic mojaduro papa bia ene ye aboapa manipadua no SCP asita mo nipadua ne ba ye no menome so kama wonam hono ma wo branie bemenie e Grow Fine Herbal Tonic na ebo maka to se sika ni ho enti aduro no wo to anu to papa preko we ya beti wonu ma mo wodidi a watene de afa moja entimi eni afrisane wo nipadua mu enu ti na ma wonsa ene wonan ayitititi wo behia aduro yi bi se beboa enkrofo ko na so a wo mo da no ntimi nabi aduro ni betumi aboa wo ba menses no enima enkoyi a wo behia se wo beji Grow Fine Herbal Tonic ni bi na fe wetimi aboa ma menses no akeka ediesi ani Digital Herbal Clinic wo Kumase amekom run about wo mo eben Bank of Africa no ene mpanifo eni komo awa homan so 0244596532 0244596532 Grow Fine ebema wo aye fine ye ko joso ne akope biscuit ni bi are ewia no se de weda no asia ye no wonya de mu onwunu sa na we bi wato ne pono e wo atamfo ni mukuruwa eye mabuso de hu tim fifire bi sa na obetimi de aboshofa ama na koden enti kope biscuit ni bi ewie fa ye wadua ne preko presanse emu odu na wo wi nso amunum ha otimi se wamen eyi asini na ye chebi parties ahodo picnics ahodo ne yesimo kwa mo fantom bag mu enkoda na bio school mami sa ya fa bi ehwo mo snack bag mu na fa wo mo enkwari teacher ni no so wo kira koda na ade no aya na ye no wa mani bia oba ne de kwa teacher ni no obaji are diabetes for ma me na se patients a mo so ya ka mo se mo si kire e wo horo no radio si kire na e wo mu no eda fom enti wi bia entimi enfensusan so boni bia emma ebo ne so eda fom kamanti e ko dwaman so a sai biscuit no enu ebisa 0531003892 0266830003 obaya abena mami no no o say se wudru baby a ehemfa na ya wo se wa te no be ye de agbozofo na agbozo omo se den omo se mema no bi ye guran dodo nti wo wasa na wo nsem nso awowa nye tentin tietia balance ni nhye de aye uda so ka pacho say de aye uda so ka ho ase adamachia wo what ni medase sonkronsuo de no se aye den wa hyese sonkronsuo so munum moja sa na mas wa hyese sonkronsuo on share se penfo dabi sonkronsuo just ye paiwo abena mami ene wadi den o say ene wadi di kosua no meko na etu ofusi pacho menko kire se mazin fo se menka nche se momu di nka se mbie mu da o se menka nchire o mate emfa kan so ntwamu ho se obeye mate na ebe je wonsem je se o de toka afoforo bill o mu de be ma ono ya da si abena ne ete ne nka no si abena wa china ba abena ebusiafo na me kai o se nyame adom ochina ye ne nana mama Brown ye bomu edi onua show time 1 year anniversary no enti nyame adom ochina 6 am pepe na ye gina Akoma FM animu hanom a chese ye ka bomu anante afa Kumase ne mpotemu ne mantemu atinetini ye mpomu na ya ba be wie ewo Askwa Astrotef no so na ya gi yani ye ba ye be ye Robiso se Robiso ye wia na chese ya mingle ya have fun ye betimi a make new friends ne ade tie ya menyu hu mfim bra na ye wie nso ye beko Ashan Children's Home na yakwa boa enkwala no ama ye clean up exercise ye wia na ya have fun ye wia Max Brown's Kitchen eno nso so bewo ho no ma obeye aduane ama ye ne emofra no ato ensa edidi eye on this
12 Sunday no so no Mother's Day ankasa eno so onua show time celebration stronko kra ye to yensa frɛ about time for maamefo papafo enuame mamo wo fanom kyese obia nananom obia kyese yenyi obia mfiri mu bra na bra beka ye ho na yemfa ni gie pa emboso saada no onua TV ene Akoma FM ni onua FM ni aka ye ho abomu a ye boa ama onua show time 1 year celebration aye ni gisem me pa cho yen sponsors one hour so asene ama onua show time 1 year no abaso no Dedel Spices, Tasty Tom, Bar Herbal, Slim and Fit, Jengem Dental, Omo Genjimen, Genjimen Dental, Genjimen. Oh, okay. Then so Onua TV, I say ye dream mo ho. Mom fadie ye betimi aka no simple. Akoma FM Mother's Day celebration no ye the call on the 19th ye ne Peace and Love Hospital and na yaka ye ho abom say adano ye free breast cancer screening de ama oba bia cervical cancer ye bie ya nem na ya check ho no ati ase ye be screening na ye free sanso so na honam no ye be sanso aye ni nyina checks eye free eye test ye free eno nso so ebe koso na ni gisem ewo mu ne sa ode oba no pa na endwin wo ye fun ho de bra breakfast ye be serve no kama ewo ho sanso na wo kofi a wo benya akyede bebre na na akọ adano ye be gi ye ni se eni je pa chinchirenche ewo ho ebeko so ewo Ratry Park opposite Golden Tulip anase Lancaster honomo na yebeji eni anopa 8 a.m. sharp na ya shase entibra na yen check office no for de oba eno ne ya ho odin entibra na yen check o Akoma FM o say oda ya Akoma so wona waso yasene ama ye di dwumedi bro Aspi Pharmaceutical Kengen Energetic drinking water omo wo Breman UGC Cocoa Plus powdered food supplement Matadei Hospital ewo Santasi Runabout omo ben Go filling station echiwa eho na omo wo Leke Natural Spices omo nso so ewo supermarket bia obenye bia to Ochia Herbal Powder sanso so na Cave and Gardens Limited omo na omo de Jenny fruit juice aba Captain Morgan Restaurant enso so ewo Santasi Runabout Spice danda danemu eho na omo Dede season powder no nso so ebusu wo supermarket bia ukọ no ma wo betimi enya bi na wonso odi edi wo juma etiefo mo branie mo frɛ nefa wadwenkyerɛ ebre ne topic aye ka ho asem wadwenkyerɛ ne sen wo experience obi wo no ma o experience ne yere wa famuda o me so obi asend message sada na de bia ye ka ma no ho asem nyame adom next week ye be ka mema no so ho asem enye se mema no oba ebre no ho asem be ma bi wo oba betimi abre no ho ase de akotwi ba bre mai chese nyame akoma kora no de betu ne yem anya be ma no ho abotra be ma no still na obe hadwea ma wagya anako enti no nyame adom ma no monka makoma ntum yem nyame adom next week ye be ka mema no so de 0243114497 0243114497 03224980350 03224980335 hello. Good afternoon. Good afternoon. Manisha Mumu Pacho Dini baby okasa free. Pacho mtakasi kumasi na mjini mbele mbisikata. Yenti omedofo. Mami leo how deep mbele mbisuma mina mama majinsia. Pacho masima bokana. Ayi mkore pacho embana wa weno masofosomi. Because experience which is my worry me not 20 years.
you look down Colombia. It's about your idea, a tatame. And the moon found them with you, Grandma. Also, you suffer here and also for me. And the way and the idea were rejected, Tata. Mammy, my point out to her when the vision of fear was so. The band said, I'm the king, Piara. You want to kill me. You couldn't be Madame TV. What have you? I should be young money every day that make up money. It wasn't planning. The 8 months of money said that. Me patro je number in a friend na wasem die edi se ye ne wo shada di nkomo personal enti bobo number we 0530 0530 50 78 7849 7849 me patro I friend sa number no but never much yeah that's it yeah semo emema ni bibre pa chese obeye de obetimi bia se wode hwefie so na bekom kura na nkom hye bia emfa kwan mu nkom hye bia kire se emfa kwan bia na sofu achechire asoa no na we hu se ni kunu ye bonsam ntino o jai ni kunu 0243114497 0243114497. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Pacho dini baby akase free. Pacho accident this year accident bi esi wa Ngnaga junction. Anti bi ne nkrofo. Yesi accident bi esi Ngnaga junction sesi anti omo mehwe. Nti omo beba behwe sesi a. Se police station ho. Na mama police fo nso so aso ati. Hello, good afternoon. Hello. Oh, and me engineer so 0243114497 0243114497 032249803 032249803 ubetimi ede wadwenchire no aba. Hello. Hello. Good afternoon. Afternoon, madam. Bacho dini baby akase free. Pacho mediane SD me kase free atoma fonse. Bacho yentie o. Me pacho me de meta me se kan se me manu a o mo yere num type empire ko dududu ni o mo hwe no mo ma ho na wale dudu da ewu ni dodo na ejina asofo so e be se nkom e de ato so ikura si na uja no kra me sofo mebo mo nya prema ni nsem ama no na tena enti mesrese ya na emano so mate empire bono so me modu ni kunum ewufi ndase Asipa. Hello. Wo fei. Yejo. Azuje gawade. Wo ba example brofi pamu hawi. Brofi why. Ya mo fa si akose pokua. Wo America memu ubiri asante tomorrow go me chao pa. Da bisadaku nso o New York City ntiao na ana yari ofa ye be se nya asofo no sika ne ebi pa onu yo monpe enyam sum pa so ne bi sum a omo so omo nyino mo so na ene ye yiri mo ti ko mpa bo so na adajo 5 o'clock after no be fi ba mi ye praise me yiri mi manen ko praise be nyame won ye Bempah ya ebi ya wonko na se nkrofo yi de oh dabi oh we call last week kwa na mpra kwa na oyire so na we ko mpa bo na oba 4 o'clock 5:30 ya fufu ya yam ube die ko mo ko wu me see ube die ko mo ube ko wu so enjeni wo fufu ya yam se ye de gum ne ya yam na be ma wo de tv
na nsa no wu we go mpa ba ni no nya wate Ovaya dasi. Hello. Hello, Obaya. Good afternoon. What ade. On your money, Obaya. Obaya, oh, yes, yeah. They have a cabinet about a Bempah book from home. They be on a company, but we are to control Nsem City. Bempah, Babu, I official people, no Bempah, and not to pay. You are class all them and not Bempah and Babu Martin. If you about Bempah, then all of them and I want some jam. Yeah, or Bempah. Medase pa wonso betimi ede wadwenkyere no aba 0243114497 0243114497 na ode wadwenkyere na aba papa na ase opese oka bibi de na mpesa mekana se on se ebinum abobbo so dadabet obi wo ha asori na wo kwa obe free fia no pa 6 obebe fi enwumre 8 just wo nya time okra nya aduane manu kuno no eni ana woni ekuno no ho time woni nkola no so ho time enti no eniama bibira ekoso wa ware mu no efa bi efri ema no because ukuno no wa ma nani anye wo fie no okuhia oba bi wa bonten no oba no wo bre edema no ebe krokro no a obeji na free won nsem sisi ya so ana efa bi nso eye ema na dressing no atete kwa dressing kire se said the dressing tie no enkoyi so but atoda oni ukuno no nam na se bi aka mu kura na mote a sheda spy ukuno no ema bi ohu o dressing no hwe pa hunu se sa dressing na bi ontimi kanche on so bi ana na neje sa dressing no ho na start se obe dressing sa dressing ni bi na mo dressing bi amonije ho se onse ye oba ma bi wo ha ebi a ha ope oba ebi a bi a wa she trouser so obi ope oba ebi a na tade ye she no no na hugu ho kakra so and at times no ebi obeka cha wose saade nani nye ho but moment a one ne nam obehunu se ohunu saade ni bia na attention ko ho no na cha se eho no bible say ba bia nipa akoma wo no eho na nadwen so wo so nti no se niema bi ho na wonso anhwe antimi amporeshe niema bi a obeya na de achenchena adane wanwan adane wo ayi 0243114497 0243114497 Good afternoon. Fine, today. Once way. Hello. Udini baby are free. Okay, we do Jonathan because Asante Asukore. Mpacho yentio. She said Queen man, yeah, Munchi, for me. You can send me there, auntie. You I will go. You're taking me in corner, you're not coming out. Ma was saying, hey, why are they? Why are they? When we are claiming to me, so I said, and so I'll do. Hello, I'll finish the phobia anyway. I mean, the because I will do and yet. You are no longer and what you have for. And she has happened, no back while nursing training, and no back on to say a war secondary school. And museum train school fees until the minister is ready. That is a criminal crime in music and to some man. It is so, it's not there. It's not saying I'm in Shank, I need to know. No, it's in New York, I know it's in New York. And I'm so a man to me, the American James can say. Oh, hello. Me pato, oh, Nasa network ne ha na adwen pa me pa cho betimi asan so afre onso betimi afre 0243114497 0243114497 Hello. Good afternoon. Bacho dini baby akase free. Yes, I'm a prophet for Joe. The Catholic go so blon ahap. Me pa cho enti o prophet. My mana mutino the prepare monitor program never me pacho ma radio no nko from na yente won kan yie
Yeah, Mr. Yanko Passes said program with Marshall. I would be a fear of the Mutimideba. I have fine. A 10 month for you go so. If you can, I suffer for no one come this edge my way. One day, and a motor tongue, and I don't want you to my children say, I can't stop Mamma. Imagine mood, you know, a year papa. Actually, or think I suffer for necessity. And so, another same of Fatima said the pen of Ban Pretty, and our ban you see, and you may moody, only the go be my idea. I'm a name, you know, my beer, no, so he said, I was so good. A job of Sophia and I said, yes, again, Katamu was of no. But I say, when church I would say, you look at you, but look at the Bempah, one on the after ball. Now, the friends and many German wage my honor for this lady. Now, so we do many German and the Macassa, and Miss Ramo. Now, what should the minister, Mamadian Beba? Mamadian, but you think I am to percent. It's me, Bunny, you were chilly boss, so simply my own your conversation program, or the programming, and you get the permanent Uncle Bayadon, the bed barber tomorrow, and more to my no, I was sorry, you know, Pama, Nema, I fell into my pep, and I was really door from the door, and then some of my no one I was the good door. I'm a saying, that was it, I was you, and so I need to know you, because we Janet talk of the what, no job, Mr. Dobaka, Bible says, what's that dear? And then I Fatin and Coupon, and now I would say, oh, yes, no, Mamma, the some will be what next week, yes, yeah, that's it, pa, way dear, every prophet who, Nesse, reverence ya, pa life, any software wa from Winina, Homojitum, say, Yanka say, moose of name, a young she show any money doors. Patrol radio, no my. Hello. Good afternoon. Right, you Odina baby, you're free. I have a nipa go ahead and nipa. Make a happy at the justice in India. But I ain't you. And to Papa, I'm from. I say, I'm a uncle, Mamma, when they said that be honored and between me. Actually, I said, you have Papa Kai. I didn't know that I saw you made 2 years I saw them, and I called you, my job will be a permanent. I saw a car, maybe any funny baby outside, and you are near good near muscle. Get one super, and then come on. Yes, so yeah, that's a pass of frey. Aye, Yammy, I do my next week, a memma dear no, a beba pa. Ye dear memma, ne dear beba, and near my baby, or honor memma no chromo, your moonim say, a dear me ye, a best say me, and me fee. Debi answer you say, wo pese winya perfect marriage and make yourself perfect first. Say ope peace be peaceful first. Say ope say wunya efia da wankasa ma wonya nika na ma wonya de first ansana wa presa fisa no kwasem ni enya nipa ba akofo na de asomdwe ba. Enti se wo ye bema na oni oba wo honom na wa ye wo ho se wo de oba na eso obre no ho ase bema de wo mra wo ho ase bema de wonni asudie bia wo aware no mu a niema bebre nya sika na wo yi ato ho no nko a na ye de ese wo bebre wo honom a bema ese wo nso wo ye bema bi wo ho nim kasa nanum kasa aso wareta bema nanum kasa po kasa kire ne aso wareta na ebi wiewia body splash ni ade bema warefo wa ba adwuma mu koto no yonko ba bag mu no omia body splash no wia meka na oda so mia meka no oda so mia 0243 114497 0243 114497 Pasa me kan sem bi hye wo ho. On say Bible say emma emmere won ho ase emma won kunu no. Na ekunu no mo nso enya do emma yere no. Be ma bi wo ho no ma wo be bro ho ase ama no do no. Ne obeka se be ma de edin se obedo. Enso Bible na anim so oba edin se ma be bre ye ho ase kan kan se ska ba ye nsem. Enti na wo ye nhye se wo bre ho ase na we nso no bi ko nim se edin se obedo. Enti se me mitimi bre me ho ase se wo nso wo do. Akwan bia so wa so odo ni timi ye den eba. Enso me bi nya sa papa. I was say odo ni timi ba. Hello.
Bebe, o como tira mani jinsi o sano, me abbiamo di cose tagliare un siamo cavo. Oh. Ade. Papa, now can be. Okay, maybe. Hello. Hello. Good afternoon. Afternoon, mommy. Nyame adum na wonso e. Nyame adum simo ye. Pacho di ni Mr. Correns, ka be free from sha. Pacho ye nti o medofo. Maso mo kan me so me kire ma ngira kra. Kire wa adwene nko. No, mommy, so be hwa. O hwe Bible ma ho. Oba era to be ma. Nan se oba to be ni na wo sen ko ba be she be ma se. No so said the donation na you want to see am. You pijama esini mema. Okwa asori mu you pijama esini mema. Ibefia you pijama esini mema. Yesi ma na wo ye. So ko to akoma eda mema so esini ema. Ade bia so a obekan Bible bia so no. Yeso enemo ba so ena boni bae. Nti bi na de ko so nyina no. Esa wa nwanwa. E generation. Onse de bi ni onse ayi o so Abraham mo ta me twam. Joseph ni ta me twam. Omo ni de ni twam no. Aka aduru wo fie so. Nti yen so de omo di twe le ka. Se de na Abraham mo ebro mo se na omo yiri mo hu ko ne ba no. Onse mo twam. Ba se siye ni so no. Enam se na mo ba so na bo me ba nti se ma nso bi ta bo ne ni twe de. Etwe me ma ye ka. Eti de mo si wo no bi twam. Eti ere de be ko so aye o de first mo ma no so. Ba ni ma be do so se me ma. Ya pija ma no. Ama mana basoro uja ahomaso eni dwe aso intenzenti bia no bi kire no nuku adi bia mfato bia no bi kire nuku eni ono generation na wo no e bi pija wo sa because na mo ka se bi se yes Sunday Mother's Day na ho ni produce akora ansa na oba na dikaji nyankopon de produce e de man bema na be mo so dia mo ba no ba e se no me ko mo jana ko to mo na ma me na wo no na ma me na wo no na ma me na wo no ma me na wo no ma me ye de mo bu aye ko ni bia nka no so ye ko ni bia ku be so ye ku be ni ku be so kura no e kwa be na fa so ku be so ye e nyame na me so de bibia so fa be ma no so ne ba ye ana wo ka be ma no se e wo pe de ba no nje be na ba no e wo post ni se be ma no e je sa e de no si ta no so e bu twam. It's a gradual process. Yeah, that's it. Okay. On say Bible name say obaby aidwe obaby ahomaso obaby ampeso obeba fom to no say emma mo mmere mo ho ase ana Bible name say emma no yenhye dani do so atiase yenhye dani do no say memma nso no munya do emma mo yere no so ntino wiase no benkum dware nifa na nifa nso dware benkum but at times no ade ba konso wo ho a ya na saa de na kire madwen kwa mpese next time no saa topic treat ne be ya oba bia ne be ma bia te ho wonim se be man ne be wu first ada na ma musu bante sa oba bia ana ya adwen te sa o madwen no say papa me ba ma me call lines no so good afternoon me nya be ma musu abono so because eno me je to akia me bi je da be na be yeli unje da yeli da awo mi awo ba ta bei ba ja ju gen kan na be ka fo Abraham ba ke ni be na ko na mo ko be na friend original Nigeria the contractor papa ko original yango na so any weekend so have your meeting ya be ko ami sia we ti wa de yo mate ade be si ni be wa feeling me nti amon church no e kwa se ni so ye ba na ke san ti na se wa ri anso ti sa chen fufu a o mo be fu na so be bi na wa ye mo kan wa mi de enye no bi na ni bi na ho no obe bia bi ni sofo etwe ni go hu na papa no kutokuto papa o be fia se bi bread ya sa obe ko ye he ti bi be na ojuma sa se bia na ewu kura ti e fi ti ni e ti se je ti so for the meeting the ti amon e fitu amade maye no se oba bia hu se bi be ma ye tre bia be ma so so sa
ade e be ma mpe e ye ti se de ba wo mu ade me na bi ya mtwe na oba men ade a men po ni ya sin oba wo mu ade me ka ba ko ma ka ni a ho sa nye fe owo me se ni wo fe fa ti sa wo de me fa ni sa so no be bu ha fun ni mpa ya o ka ba ko wa ka ni na ko shi atre ha so do me atre ha e ye sa na ya ji be me gba ndima enu ma mo bobo so me oba bi abejo wa ri so a fani bi ma kunu me gba osofo mu abda city ya ya ko yes yeah that's pa and then you 9 o'clock okay obi antie me e wa Akoma FM ha okay ana ochina Saturday 9 o'clock obi antie me utie me a utrate kora ba bi so I problems last stop amen yeah that's pa ebusianfo Akoma mu Nsem ene Friday nyame adoma Monday be hia na emo me producer na Nabila Kantanka ene we hia wa ase ho nti obetna ha na woda Ozobe producer unya huhe sanso na kwajo sa akwadie the Lord is my baba nso ene wakọ barbering shop ami akoyi niti ote reverence ya apa life nka sanso so ena Queen Sabi ote ne nka forever young ochina me na be ko work no abusuan panyini fans no nka ho NGB obe sports NGB Nana ya edi eko Facebook na team ni nyina abena so de eko dwaso medi edi nana ya Owusuaa Bempah me wehye mothers nyina happy Mother's Day in advance nyankopon hira mo no nkoso ama mo Akoma mo betimi ne meme ye ni omode atena ni ahwe omo manom nyankopon hira nyame adoma Monday ye behia mo ma bye. Champions League nights at the Bernabeu are like nothing else in this competition.